maka bibi acho na say ye de ne ko hospital na oye kunu make we say stable situation no awanyem kwa nya hwe say ne kunu no eti bomoden na boa no ha what say dabi no edidi mu ho a Mission 2020, Dimo 2022 now, the years are some 2 million. This is 2 years. 2 years, Nina, now not system to say, 2 better now so. Oh, there's no on better bar no call, on better now, so but bar no call. Send now what you now what you see what the entire na ye bisa say no, and say per se ye bubum bafom, make a drew baby and yin say no a one. Ode na what you see one no besra predo say when I watch about. Oh, it's mutual month crana on Bamel. Wow. Watch on mutual month on Bam. Okay. Enti Elhana 2021 more than yes some 2 million. Let me say oba yes as more okay there I know them now so me share memo me no share like me share mpomo na memo enti November ya ode as me 2 million there I know them enti hono was oh what I say the one of one am and you know the man o ma make it to then time no wa crap okay enti me no make it to nkasa ye no I get to say yes and the free na e buy akra hono tino yes and me no also so ono bia ni shim kama me nkwa na onim say yes okay die na den tina na wadwene mu ye wo na oba wo ne na tena wo so be ware no no wanyinsan a wadwene mu ye wo na asesen because me hwe this na mantena edi na commercial me na be 2 minim ka me die nka at least ebo me June July and there was nka bia hu se bia se oba de so fefura ntimu hu say Martin so when your men's need that in your so nti November no be 2 years now she prep me na November 2 media ese bia na nyinsen no say oba timi nyinsen ma nyinsen no esie no oba bi timi nyinsen na bia wo chima fa ho obi de timi fam kora na wonim se wonyem ana wonti bi hu panyisem da okay and musan san o kache o say oh on the men still found okay oya dey like onya men still found the okay na na me dey wo so oya dey o men still found ah o men found but okay on onim say ntini ma me so the same to kache me say etimisi etimi na men still found ti hu say bia so na bisa e mama so me die awa ti no fi enti bra baby a wuti ni kwa okasa me anka me ntio bia enti mo fie bra enti ho na oye den o free akra ho na oye den oba me ho enti oba mo still na me da auto na me so ejuma sem enti na me yese nya ye die wo be de o sem tim ko mo busuafo na ne ho no yeka okay enti okache me se onana ene o mbuse pain but onana so tuka kwa mo no oni ho no am say na o ka be mi na kire o so ohwim na no be ma no ohwim ena oba na so okukuru nti yenko poku no so ho se de minya abotre minya to de mbeko ma me mam ho pressure sa nam sa okay nti mu sabe nya no wanyinsa ma na design sabe no okay no so nya se no so nya so 4 months as bibisa nti hono na me so me pe ejuma nti menya ejuma na me de meja no kokoe nti meja no kokoe ko ejuma na me sai bae asto ne san na no kredi ba ko na me doubt pa na wo doubt ri nyina wo bae no wo bi gu so oh se nya ye die o se me nti emu hon die de wa kana asa ban se me so meni de rent ndie so se me antende me ne te se oba ne okuna de oba no kunye bi ndie ni na ye bi okay nti uma ena obawo 2023 April am say oba still nti mu hona na nyinse mu hon de menene ham so na mem no na me so at new site nti me ham sa ko fast kan se be dia roba de bokunu ahye ma wase eh aha de new site me so no quiet we dia no de nti hon de me mama ko ba fom pa na ko we de no ko fast kan se obeku oh se doubt na me doubt no yes na me doubt on die ni so ni kwin man jim preoccupant me doubt pa nti aha wo se wo so de sika beku se be me doubt se o anyi san ri asa madwe me na kakra sa nya me because me time no a no nti na me wo ho ma kwatwe sika se kudus meku bia aha onka sa oboku no ha mo boku no ho e de ahye me aha fe na wo kasa me ne side new site e wo boku no ahye me to ho na die am si dia yedi pay for so kasa omo e ni be so mo ne krani odokoto monim sisi ena me de ye no se nyinse no nya me dia ne ade
nti ɔmo sɛ ɔmo at least now ɔmo friend ɔkɔ na ɔmo tune for na ɔmo sɛ ɔmo friend sɛ menya abɔtɛ ɔba deɛ ɔba ɔnyem na onimu kum nti menya abɔtɛ hɔn deɛ ɛsɛ okay nti ɔmo nti mo ano kɔfa asekan sɛ me pie me na asekan da ne nkyɛn na ɔsɛ bi agora sɛ ɔsɛ ɔne me na kyenkyena me sɛ ɔbɔku no de ayɛ na me sɛ to hɔn deɛ no kure ne menya abɔtɛ ma nti ɔbɛdidi ma no ɔbɛwo April 2023 15th. It's okay. So all dear. Yeah. Obo onyi say na mane ebreben. Obo mane November 2022. The date ben specifically. Okay, date in the main kind dear. Okay. Sabre no say was when you say me di say. Some rent dear no say when you 4 months as a visa. November ni mu no 4 months. San okachim so nya 4 months as a visa. Ebusua mo mra ne nyina ye check emmom na ye hwese besi so a na owo brebe 2023 April 15th. Okay. Until wa check here free November ni besi April no boso me say. Okay, me check here be okay April. Yenko wo kind wo trim e be for me so yenko. Okay. November. November. November, December. Okay. January, February, March. November, December. Ujina fa kwa na waka ni me no bomba ko. Yenko. Like he said by na na say, he said by there. Maybe ni share there. Ne me mu honam ni share. In Semunu de hon de atwam ho. Was November 2022. November. And obeka kire wo se wonyem na wonya 4 months. Yes sir. Eti check free be May krabra May, June, July, August, September, October, November. And ko asanka 7 months. Ebo. Eti November ni mu ne ye kan free. Sabre so wonya 4 months. And no aba be wo April 2023. Ti yen kan free November mra April. Okay, November. December, January, February, March, April. Say, which is 6 months. 6 months. Yeah. It will be 6 and can one I say 10 months. Yeah. That's why you say it will delay Kakan's war. Okay. Young quite. Until one of me saw about the young cook who wish a phone catcher say, on another hand, 2.4 amount. Minya tre. I'm say, is also Pukum, Janko Pukum, or like Otos, Miss. Na woni uba ne tie ne nyina no na wonim ne busua ne bia na wonim ne busua ani opa adefo na wonim ne busua ni ofa adefo nso a ofa eka adefo de so ni za no correct eti woni oba tena 2 years wan ko wonim ne maame wonim obia the point say like you saw otime so oba no ko say me de apena sem tuni ni na sadako obada wo nchen na wantena ni ana oyende bana o meda like o meda o ma meda moye na wi anko a asi wi oba mo na okọ sa sanity oba mo no yo enti o so fa anko pokukrom na o se sei no so o to so menya abotre na de asa de onana na nkasa na o ye mu bi se pin o de bi o bo hwa ye bi no o mu no tu kwan enti menya abotre ma me pressure so okay so o ka dia mate ti ejuma sentiment ni na me ba o yenko e chika na me hade 10 months na wo ka ba bi anyema o 9 months na wo mu no ko hospital hobi wudi na chine ne ko mpacho everything ni a bibia me anum ye bibia o hospital ben Nkari nti wudi ne ko ye no doctors ka sa apa ho ana wo te bibisa mpacho de bi ante hwe but then ko ne na me stance on ka but ono the bia we bizenti e neighbor bi ne call nche na okohwe no ne ye bibia e neighbor ti area mo ayo oba time nti adwuma di wana ananya new okay me de onye hu me nyu hu nti bo me nkomo yenko nti ototo so me so okay wakade a mate ti me nya abotre ti uma na oyese onana na ba yenko ene ko e din kan ko me ka se sa de nin kan ko onana na owo ai pokukrom ne ko ho ne ko strand ti ye ba no anche no se onana we ndo wo hwim na ba yenko ana ye ko wow enti honde me sister ne me madam fu bi ne mpeyifo ba ku me bi na kan ho na ye ko neighbor no amena ohwe mano ohwe ne hospital mano ni kun okay chimi ko ne fe ti mo ko mo de nsa ko on pacho de bi anfa nsa ko ti ye ko na eja omo onana ehwe na omo ya kwa ba ne sa ye didi nkoma na ni ye sorry
buy no ka say oh n'ani age na na buy ni who say onye like wanye basa aha no nkra odwen say ebia o he obuy na ohun okay nti emu no esa mo ko e woje mo fel so bra wanim kakra de na esi oje fel so nti e ho no sa na ye buy nam se the idea they be there some so be dem ko ma me ho na ko hu se na be ya bibina emu na me fa ko ma me ho nti me de ko ma me ho na ma me so eji ne fel so na yi na e buy but emu ho no na me Muslim no so Christian nti de dia ablution buta de ablution nti last me PM ko jamba no tama to atwe wo buta wo different yankopon no tama to atwe oba me Muslim am so we say de ablution de bon pai na na tama to atwe wano ne wo de 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 ablution de me de asoro okay ablution de ale oh ye alo oh sa woni okay nti on pe kwana fa tui ma ni ko say otam to twene sa nyefe bia no wo to atwe atofofo nti ho honde ni bufui won so mi busu bufui pa nti kasa kasa na ne bitwa bibia so kama na ne in night one nti mama me wo mama na say oh mama since no ba na ne mu ayde aha me no mama ska chen so ba say o mpa ani ko say otam twene na me ba na won na betan e den a wo say obey Islam wanya be die e pese wo ye Islam kan ho nti wanya be die wo say wo ye na kan na so mama ani ko be din kan ho asema to ni na imu ase onfana adwen mam papa ti kudus DNC mama facho ni esi na ne se kamsen ka ni esi na ne se buta no ho na de ntokwa aba no buta no ho na de ntokwa ba nti ewuma ena ye ko na na ka se ni aye die mepe na msa mepe me sa du coach ka ko de facha me wose mepe na msa mepe wose okay sempadia akwanyo no nko a eba no nti obefre ebusuafo no makasa de wombia no na order training wa friend order training na first of all we here no ya we here na back no ne di nkomo be obi a oni believe but we ni nye say ye ne no oba di nkomo ni night mi nye ne sa so it's okay nti ye ko e ewuma ye di e ko be 2 years na on free but na ona na ko aba sabre na oba na woni na wo na nya sen oh some rende na we o 2 years ansa okay okako 2 years ansa nti ewuma ena o sai o yese ye mra no yanko nti ntawantan no busu menen ge ntawantan wo ntem na me sa call back say nana since na onana no oye nti ntawantan kwa na ekoso ndimbese sesei ena be kodi ananka hwena bibia yen hwena yen twa bibia so me de mpese nka meni jai na ho de me am ka chere me am ka say yen hwena yen nyai na bibia emfa na asem enko because your town your bo like bibi adeketikiti bi na ntoka ne ade ne ade ntino sese die pa na si na yen hwe na because wakasa ko be 20 minutes ne na say Friday no me ho Friday atwam ya me ho ko edwuma te ba na efio nyuma like get up again nyuma say okọ ebi sa woni ya na net wo se da bi ti afa de owo yen de otu ne ubetana owo yen de na omo yen se nu de na onem le wo bat me in say relationship okay yen se nu me ho no okay ti fiada no ba no we ni nema okọ ti mi akọ no ka che me say okọ ti mi je odi na msuyo na okọ wo yen no so na na okọ nti nyoma na aka wo de mo obehwe na wa sisa akọ na msa sisenti to one year me ka tie phone before say me ka sisenti no mi je odi na msuyo okay wakade amate nti ewuma na Monday no na onana be my friend said onimo unfinished business oka brofo onimo unfinished business onana ne ka brofo onimo unfinished business sia no me say enti na oho no yesa call onana be ma no ho no o ka che se me ni be jai dia o ji me 50,000 e dia ma lady no ma san dan 5 years e dia ka no na month bia me twa maintenance fee which is 1,000 e dia ma lady no to kan sanam so ya nka hwe minim or then o ne minim sister na me brand ko ya nka hwe na e ba fi na e uma be e ko be 3 months mu ani ye mpo and of frame catch bisa me say oni mo finish business no ba na banchi
Producer, what are my say when your banana was a no, I'm a me who be out DC. Dori 2 million. When you're breaking at Tobo, Corner how? Oh, no credit. Eba ahame. Ayo ya. No credit emia. It's in a cowbell warrior. Oh, na me penisa, but and I'm say, as soon as someone means some nessa. Na se na wonim se we Islam ni e no no so ye Christian ni wona ne kwa agreement asase ne say empram ne obetwen no be wa betuba e no gitum oh and them to name otiase sa otiase mo it is a 50,000 na papa ne say oje enti Monday no frame me and I say only mo unfinished business na me ba hope ka chen say mentimi ntan ono dey asemi tumeni na me so man ka ho hwa a so papa no kre me bush na bonti no ye dwendwen ho na di umbe ye ready ye about to nos enko pem reben 3 months mo ani e ko 3 months on team nka so abana sa ba fie se ntonton so kwa na e ko so kadia mate ti nya chan ko pem me chen se me su chen me was say papa na sa from this ABC no si okay on ye waka maka wate na ono ansan mo su bi na mesa te nka bi mu a besi mi court say no there na ma wo ba ha because menya gifts wa homa no so na me ko ne ho ne ma ba ha ina ne say abofra no mbese mi hu o ka chebe sa akwa ne papa enye tani sa na o ka kire o sa na gift ka kire o papa enye tani mbese mi hu say o ma mi hu say akwa no ne papa enye tani a say ne me ba no so ne papa enye to ma mi hu okay gifty yes ma what's akwa the gifty donko me pasa okume now what is a gifty ya me adoma na say ya hu ye pa na every woman tasentase achi eye Dawuda Kudus wakasa ma chase wama broken heart afa papa no adan wose wo ba ne papa sabi de oka ye nti ne mama ka no saa wonye tani wono nso woje ne hodi se oye tani wonum ye ntafo eti kira no sa akoda no nya ne ba ma ne hunu ma me pa chi de gift jina ye kakra na minti wonka ye me say ma miti o pa medavo me pa cho this two ka me say akra me pa cho sa man pa se me tin actually o say me pa cho me tin actually mu na miti o me pa cho me ni use na wo ho ena ababem enti babem ni na me waka ena me friend ka say me nyam ena sini obe sini ka say me say it's a happen so ha na maba ena me say okay you are no 3 years no friend me ba me ba na mbesi na ho na me charge na me dey way ba me ba ya no na nkasa e mu wa say se akwa ni ya ne ba ena me me say akwa ni ya ne ba se me me kwa wa lewu me ma me bewu akwa no so bewu ena me see okay ama ni sisa also o ka sa kire o me pa try na me misa no Kudus utimi ka asema modu we kire wo ba wona ne te se ba ne nya wo ba ko wo bewu ne ma me so bewu ma ba cho no krenim ne krebenim no krenim mi se me ka che ne se me die o ka sa mama mpacho man kana sa de o ni su kan man kana sa o ka sa me ka che ne se ye de we ti tie ndie me esrem na se asembisi ye mfanto because mu ye mfamu ma obi nti wo di amamere hunahuna no yesa se amere hunahuna se ma me nko gifty ho gifty ma iti e ukasa enti ya na me se akwani ya oba na se na me ti asia mewo afa me ho afa me ba enti ame ya adom na me wo ye mewo ina oni ma me bi ahunafo bi wa ye ntumo emo ni ma me no ba tan e dan ho so me wuna kwani ya ne bia obeye DNA
ɛna maame ne sɛ akra no nso yɛ wo ba a ɔbɛwo afa ne ho afa ne ba ɛma dan no kra no san na ɔmo san yɛ no ma ɛda so wɔ hɔ sisi ada wo no ho no ye de pentis ada ho se eba na nya ne ba akwa na mafie wo so se ye ne ba wo be wafa ba na modi up and down sa se gift yamra se o se wo wafa ne buta ato atwene eno ho ntokwa nti wakọ papa ho mo se mu baji 50,000 no kwe na me ba cho boa ma me nchim na ya di o me di sala kese ewie ana odi ombekwa edura o ma di wedura na ombekwa edura ensi wa ganta me se wo kwa edura no faasi ana ka cha me so bekwa edura ensi ombekwa edura no ade atsin ya wada na ombekwa omokwa no wa nkra mi ojina abo ntin ana osimi mbeji ska ana mesimi mbeji diade osibeji na menko ana msimbeji diade tuwa film of friend of asemi say amombe sino monyede enko so moko edua no oko anja medika no so wa gram say oko edua because we wo jare ana mpisa ne say mutumu betu kwanda be na dogo ma meka se kire mu na dware ya ne ade na ye beche me pese me bisa se ona na afreda wuda se wo ntimi ne ntina bia me nti mo je no 50,000 ana man pa chan kire se wonu ne dia asam ne ko se wo ntimi ne ntina bia timaka de me pese me tie no sa maka se mo aje abranti 50,000 me pa chan akwada no awawo no eye Dawuda ba me pa chan sabe to so mienu akwada no eye Dawuda ba man pa chan to so miensa wo ba no awawo no eye Dawuda ne ba me pa chan okay jina so mame Dawuda wayi wano o se ye oba akwada no meba enti akwada ne papa ye tani man pa chan wasesa asem no die biem na opese o ka kire no ne kwede ba ko medie se ne be a mebo ebeto mu ebeto no me nya akoma find ahwa abofande se nka mo boa me na ye die ni na me hu wo ba boa wo hu ni so ya boa wo me ba ho gifty man Dawuda Kudus Mohammed nkan wo se eba na ekita wo no opese wo de akoda no ba na wo ye DNA na na koma to ne yem wo se ne say na me patcho DNA ne dia me kasema na ya na me boa se dia me da won se kwa me katcho wo se me nyem no kwa no katcho me se wo nya ready se wo be hwen sa ni ama ma wo ma me katcho me fan ko pedro se ni se 4 million 400 cedi ama me fan ko tire wo sita ana me ba o gifty Ghana ha ye we die ba ma bia wo ho kwan se oye se na ho boa so na kwankoro de a wo ye hwehwemu hwa sa abofra ya tu din se ye nse bi na sini mu ba no wo ye hwehwemu hwa sa abofra ne ye ne ba eti ano de wo kana sa me ne wo nya adwene ade se me wo da wo na se maka tro se me nyim na be ka tro me se unya ready se wo be hwe nkola me no ama me skadia na de nsina me ma ba wonte na ma tu kwan na ma fa for se me nyem ana be ka se me se wo be yehudie ni na se de me da wonte kwa na wo mpe no na we no be wo be gina ye de ti afra no ana me no wo da ho ma ka se me nyem ti me ba o ba no wo ga no ma na nse ya ta no me ni so ma se mu nse na nse ya ta no o ma ni ska for o ko dro bra me sa me nse me nse na nse ya ma nse na fe me so me je no moye nyinsa wo ba no achi me pa cha Kudus na wo no wo ni so sa adantin dia wo de adantin wo te de mo de ne ho o de bia de na de na wo ba na wo no wanya say me ba no o ko 3 years or 2 years 8 months na ba no ba ku no di kan kwa wo doubt wasa ko ba gu ma nyinsa aba ma no wakose no oh and the one one say no mama ka kire ne gifty and one away wadi if you this is any
adreno akɔtɔ brɛ me hwan na tɛ adreno brɛ hwan na kɔtɔ adreno brɛ me mempɛ saa sɛ mempɛ sɛ me bɛnya asɛm hwan na kɔtɔ adreno brɛ me nanso wo adreno hwan na kɔtɔ brɛ me mebae ɛna ɔka kyerɛ me so wa nkɔmmɔdi deɛ ɔna nka sɛ adwoa sɛ ɔso bɛkɔ school nti sei ɛna asan abadeɛ a ɛne kwa woka so bɛyɛ family plan we n'akyi woka so bɛyɛ family so okay a good idea wo na woto aduro ne de kɔma no odi nkan wo duro ready ɛna ɔso asɛ ma no sɛ asɛ ma ne bedro na adwo agye ma so bia me ni yɛ adwuma na ɔwɔ hɔ nim kwa na me se fruit ba me ba da na ka se ma no ma adwo no ma sɛ na ɔdɔ me so me ma agye mo hɔ ama agye kwa na ɔka sɛ me do kɔ so na sɛ hospital na ɔyɛ dɔ nkɔ na wanu beduro na so okay so one we na me so me hu dem here nti o ka se me to aduro mblaw nti me kwai no ma to be 3 days me to still no gusu da na me say bia ye de ade ade me nim ade a na na wo hu se wanyem na na wo nim se wo no wanyem no oh me de se o ka che me se me na o timi de ama wo kwata aduro ni brɛ me aduro ni konko kra me ba me na nam ho na nsen ya na me bra konko ne to ne Gifty ba na kwata aduro Gifty don't call ma me ma me bi wa ha o free gift don ko na say dey we a charge wo so no ba say me body ni kire wo wada o ma say na ye be ko no eye mienu ida say wo beba ha mienu nyina ne Dawuda atena se akasa na waye DNA no na fe mpata bi wo wa wode ama wo se wonye DNA ne dia Dawuda woni woni mpata sika bi anwo asem ka wo so me say Number so Ghana mremu no one so ni oba trim na 6 months kana na wuda na wa so patano patano santi na wasa wonu so hunu se ba na ekura wo no eye ne ba enye ne ba wo patawo na ma me ka tell ni se akwa ne de eye ne ba me ni di free ne so ne eni ni di eye nye di ne no na asumdue mra akwa na be ware obe den Gifty one na ka se me so be die ni na de me da won se nkra na o ne na me ni wanyem kwa se nyo dia na de me fa Gifty sabon ti dia ba Gifty ka ni nya wo ba ne mum die ni de ma wonya ne ma wonya ne yo Dawuda wose woni woni die ne dia ye wo se ne say oh me de so se me woni die nde me hia me de be se me hunu ma me hunu because me ntimi nkoda enwenwenwe akra no sa ma me hu wose akra no wode na no na e ka kire se eye wo ba mama nde me nyintum aha Gifty woni tomat na ho woni tomat na ho Gifty woni tomat na ho no Gifty me court Gifty ene de wonye ska be die ni ene de wonye ska ba be die ni na wo na Dawuda yekom Gifty ma wadawro ma sede wasi animu mmra wa kire me mmra yi san ko he Ghana mmra ni mu se Fajabia for the bia has the right so we ya abofra ya ka kire ne se wo ye ne ba DNA enti mene wo kana boko se asumdue beba fa akoda no bra anya no sa no amfa akoda no ama wo se woni woni mpata sika bia je go to the bia person de ko bia betimi de akọ ma me nana na eji asem no wo ka che papa na mani e ka che ona na se Dawuda se wo pese wo ye DNA eti na na emedi akoda na ekọ ye DNA ni wi a ye beji sum sika 50,000 every Dawuda ho ma onu na eji asem ni ko ma me nana no nti onu ansa na nti pampampan no wonko adenti na wo DNA adenti na wo twetwe ho so tiri mu fine dia adan na wo twetwe ho Gifty ma hanya so bia DNA ni mimi dina mi nsulo ni DNA ne ezo ni DNA tina na ebom dia woje no enyewe wo de fa akoda no bra bo wa na na amane ye se ba dia keka ko no anu odin fi so ba e na kwose ye ma lawyer ntro krata na won fa nkoma wo na fi so na so de ne kokot na yamfi ye fiti preko penye no sa ebi sala nya mini ma na ye dian akwara papa nya ten ebi sala nya mini ma na ye dian wo fi ho anya mini ma ene me de yen ne hia me se be me mpu fa ha be ba mi si die ne ku mi si ma onya ne ma onya ne aden sa so ban se o ma ye nye die ne na adwoada bra opanyi wose wo na ukobo wo na nana mane asem ya ye ne waka na he bo na nana mane se upese wo ye die ne no so de
gifty what you money betene ye pe akwada na okita wo no ye be DNA no why ma na mani anya adi na wu uti sa adi na wu anya no ana dauda woni ni besem bi aka wate tena ba be na adwene ho fanso de why for fanso de credit mintimi enye isa because na comment me de nese wasi woni DNA ye ntimi nya dan je me ka kire wo no emra kwan mu na me kire wo de yesa wo ye adwa untimi nka san kire me abofra ne hia me untimi nka san kire me enti kwabo na busua amane ye se o pese wo ye DNA no na tie de busua no so be ka o tie de ona na kan ona so ma short time within a short time no o antime nka de a o de be ko me so me ntena o me ni court skill on found court ye be ye DNA na say court what you say gifty nka zam bi court to e de ya say han dan maye han dan ni maye oba wonya wo unifiso opanyi why you ready dia ko onana ne hokobo na mane say abofra 3 years no pese we ye DNA na ohunu what you say we are onana no de so de court no fa ne number bra na wan kasa so ba boso wo ba pe kakra bra DNA ni de otwini mu ne bete ne ye pe ye be ye DNA no what the American o ye too soft kasa hoya na mhya de ahoya ahoya be na de man na eken kasa ahoya ya chin kakrai ye kakrai na mhya de ahoya azejeze na won't ya say no wa ma kan waka bi no don't be soft mo wani nya den wate emra bi eni wa Ghana hanom se papa eni kwan so hwe DNA eti gifty wo beba wonana no so bonamane ye de letter be ma na de akọ ye be ma lawyer atro letter na de akọ omunim court ko nche obi eze court no ye bie bia ma ye timamufo ye ne wo kwan se ye court eti mo obi fa court nwe hu awa bra unim pefe se we de be mu asem bi hu we eye simple fa kuna ne bra ye nya DNA no simple ya wie oh mame woni ma wo so timi ne mintina bi ye gi ni 50,000 ne ye gina wachi ne ye gi wusu sika ma na asem de na asem ko 50 ne de so wo da ho oh de bia say pacho de na ka betu say 15 ka betu say oh say and afena because me hwe no me oban na me say wo si sum si kanka wo betu say oh me de eba ni me ni hwamo because de my man de my man hwamo de asem ne ye kan wa ha wo say wo ne na tena de o kan no so ye no kure Ghana ha boys ni nyina mo na ho no betu 6 months ye jem patasi kama no me de keme de me nyama 5,000 na de besum pacho na keme nyama na se bia na wonya waje so wuja no if so no say dey me create account am na bank account na akra ni na this sketum every bia ma say na ya wodi to ko yi skani na edi every day bia mtima na bi wo 30 cedis me yen say me 25 every blessed day bia say no na actually ekobe yi ni ekobe 3 years ka say scan aye wo yi skani na edi ni na gift wo da so do no gift na o bia dia ka ko edi kanokre mama emwa me sa okay enti ye be no sa ye be ma letter ne na de akwa no na ya ma lawyer de nsa hase court bi njen court bi why abusua na ye de eye Dauda asemo no ebesi evangelist Kudus ade na pomte say me pa okay unia be mana waka agemu yo I say unka say don't be soft na person we sugar we soft pet ye do be yankwan no yes ya we sugar dey obetna scafo table so ka chen ya uboja what na ho oni obada ayiju ya di yin sabra February na hima na azam ya mu go to February na won so wade ada onwo onwo ma do se na ajena no ba bi antana do ono ba bi antana no we virgin ai manafo now we virgin na oceano me de no obeba ma kwa me de one oba bi na ba ko pena ba ko na ne tra one ne nyemai oh de one day Allah enti ati yin se na mani age no oba da du ma ne de yin se bra ayi February na o se massage me sa bogu so
Onu so yanka just anytime apa ho. Doctor so yanka say February no. Or 50,000 into no this or this shey ba. Oh, Dabi. That my ya sugar, na soft. Why? Obre sugar. Gift don't go senior. Oyamba na what is it? Oba hu say wo mre. Wo Ghana ni ba hu say be. Well, Nana, that's a lady. That's a you say, okay, say, Uni baby, or Catron say, and your birthday. Oh, whatever. Get in, mammy, so on person because I would think if you don't call it, you would dodge. What have you been dodging? Now, if you don't call that, I would dodge. Let me and Thomas. Now, Emmy, I say, Bema said the evangelist can hombre. Hey, you said again, Uncle send him saying, yet, could see dia. Dear, we are the young one Betty. Okay. Of course, about form. Dear, no. Okay. Abusia enti na de wo ho no memma adom ahwefo nyina akwaba enen so eye dafofra nyankopon wode ache ye humobro no wo hu ye mobo. We thank God this Friday. If you ada say no ya na eye boja ye enti yemfa eni agro kra osana abuso me no ne de to so aduonu mienu ewo afimpi mienu ene aduonu no mu ene day abrojumedie na wabetu say ye dia wo de abetu ye na nkomo edi kan no kudus we dey what the Dauda was when Muhammad when to sum ye no so dia na ye nyina ye beka ya rich legation ya America kani wo ba fidue mu anum sei na o ka se ohunu wo ba bi ya woda baby na wo fa wo ba no na nyinsen wa fa nyinsen wa ye no mwa kakaka wo ba ma ye den sato nsayem sremu na jamadumfo modum yen ma ye nya bibide ma na ye feedback ne by se wawo ye di kan de to so bienu abusua no na Madum TV so ehunu wonum de hye no na ene owofo no ya we mentally challenged no ofia abusua no ofia rich legation ofia ye dem live on Facebook Nhyira 104.5 FM extra YouTube no Nhyira TV bra neba bo wani akohoma na ye be yiniema ye be kire niema nkasa eti bo modi ane bra na ye ni nkomo ikame ho niema richla akwaba richla upon to say and I mean you coconti ama hume o masasa then they say any maya ni nyina na ekwa bom yesa sisi no okay bibi aboko there and I would do chef che ni nyina buy okay o last meal I'll prepare na aduane ben na wan fa bia mre where Chinese yana me pache da local food okay yo mo ba ha ko ye boyen komo e de na sie okay me pacho nyame adom nyame asie no asendwem amen masisi aso mayan obaba wow mo fe ne kua okay so o me krada ti meni age pa o krada o wa de nyankopon ti me nti meni age pa okay nyame aye bia man na Nhyira TV for some ye bia man Adom TV ene Nhyira FM okay yeda masepa o de amaya maye ti ma me pochi ye be ye de baby no so bae okay baby ni na she sabe ya yerefuo nka se bibi ni amoa ni nti ene ye de baby mama emie na nim na emum bie ne ho kakra bi emie na nim bie ne ho kakra bi na ye hunu se eye baby no ena alande no na adanse abem nemsia monfa entu baby ne so baby no ena yayi no eti eye baby kan afia kone ba no oni aseda enka twediampo nyankopon epa na moko hospital ho no moko ho ansa abusua yi ba ana sen ede na abusua no etimi hunu ho ba ho che boy ho nkomo kaka okay mana eche no meni omu communicate e wo fo no so ede de kan omu frɛ we ede no omu frɛ o amu ka so mo je me number wo Adom TV Nhyira FM 4 inti omu frɛ me na mo ka che me say omu baba aba be hwɛ mo de hye no okay inti sa time so na so ye de no ko hospital cause na o kasa ni yefu ye ne ya ne no wa timika ai inti ye de no ko Monday
Monday I didn't quite no say only health insurance. Okay. Nti I say me koye bi man enyesa bills na be kwasoro. Nti me koye fast na me ye bi man. Okay. Na ye koye. Nti Tuesday omo ka say omo betwa no, but na o ka say a comedy no. Nti doctor na ka say comedy ne dia endia. I say yete aduane man no di. No feel comfortable. Nti ahaya hi. Abusia bra insurance 104.5 FM extra on Facebook, bra YouTube na behwe afia kone. Ahaya na brebe no. But sa time na wa wewie. Okay. Aye. Okay, ahade no wa wewie. Na wa wewie. Yo. Said ye befa ye damase ne so ye kyeremu ne amode ma ye no ye de ye enuro ya esanse na oko hospital ache na esase ye stabilize no ne prepare no for ye birth no nti enuro a ye de ma no ne ade ne nyina nti a ye mfa ento so na ye de to so nyina ne ye damwase samadoroma munkaka kakra mo sempo mo taku ya mode beboa ye no ene ma yetimi ede ye sa no we ye niema ni me bachai. Wow. Baby niama. Okay niema sika no dwuma ekodi ye bi nie niema no nie enuro ni insuo omo di insuo bebre insuo na doso bachai na se 50 no say chom di ni nyina si ne so omo di ni nyina si ne so. Okay enuro no enie insuo no so enie. Wow, on antenatal da. It's necessary. Nurse for any doctor for no so ya dear. Papa. Okay, it's almost free one. Mommy, you hire. But any mommy. On the mommy and castle won't know. Oh, di na say wo hospital ho. Oh, di 1 week. Okay. Aye, odi 1 week because no more ka say akola no aban de ne sato no so na yesi da bi ebusuafo no wo ho. Nti ebusuafo no ban no na ye de omo kokyere omo. Okay. Say ne maami ni aunt so bae. But no munjindi. Nti e che omo say akola no oyare. So akola na ye kokyere no bia omo de ne ba mamo. E bocha aye. No reason ne say no mo say. No mo say akola na yare. Okay. Inti etre na echi omo say mosia maame no wo mental health kakra no. Inti omo fa akola ne mai e bia ye ne ye pese na fa akola no. Akola we omo wo no. That was 13th of August. Yeah. Ye kwaja akola yi endra ewia 13th na di besi na ya nye no pre no na chemu ye. Mpacho mo twa no. Oh, okay. Any CS? Wow. Okay. Maminko which for phone to silent. I say obi ehun TV so bad. Obi ehun no ofre wa ka cho se wo hu. Mame, now what to say? Ajo ye wo ye. E da Nyankopon ase. What did they say? E dey afi saba. You mama wada my ama on so kakra mame why? You obey e friend say. Comfort ajo. Comfort acho. Okay, mu ye dey for wadama. Donko ehu midi edi Ohemaa Benewaa mema wakwa basronko kwanso kra enne September bosumi nida edikan ya eka ebosumi no nida edikan wa fimpimienu ene aduonu no mu bosumi is a month of harvest bosumi ya ye betwa na dia na wudua ye eno na mepese bibisa wo no in the past month free January eba no ababen na waguo na edru twabre sei no so dia na wo betwa meka se busumi ade nyina nsi wuye dia wo beye bia no Awurade Nyankopon na dom ne ne mobro hunu nti enye ye emfamaw ni awahwere no God of restoration on she wanemu yedem live ewo Facebook bomadiana remo Facebook insure 104.5 FM sanso na YouTube no Nhyira TV bomodin nafa wani kiremu ewo ho mema Facebook ahwefo nyina akwaba ani YouTube ahwefo nyina akwaba busumi hyasie de dikan asema mede mawo na wode etu anamo ni say win in your mind and you will win in reality. When in your mind
and you will win in reality. Adwene ni mu di nkunim, ma adwene ne nsesa. Boso me yan kwase de dada no koye no. Ti ma adwene ne nya nkunim die, ma adwene ne nya papa, ma adwene ne nya ebeye ye die. Eba no saa, adwene no di nipadua no so nti de obeye bia nsoso no, ebeye ye ama watimi edi nkunim. Eno ne kakra me de ma wo ewo boso me yi mu. Ye ko enkoma wudo pi ewo ho ya ene ya ba ni aba betena so na fe yedi ehun komoni abobo hu ye pu awesa yesie bia no ye ye na foforo na fe ya hwe ba bia eda na ye di ato de eda eno nti Habiba Isa wotoa ye wo fidua yi mu a wo firi adwira ne nkomoni mu ohye oni okunu na bre na nsmp watena se sanso na Benedicta na no yetena na sem no so no ene abusua no apiem wo fie ha nti wa amantem na wantie bia ade bi ebefa wase ade bi befa wani so ama wontie ase nti bomodiya ne bra a pagement besen so mama sanity enya dwuma ewo platforms ahodo no nyina eso Habiba Isa mame eti say Bibia ye boko jo ewie ye wa hawo na anam boye nkomo mane me kono na tie na wari 27 years ni mane na umba munu be 3 years ni 7 months na me wa na me nya record no a unya de obi afre me wo faba. Okay, wuka bibi usu nya recording wo phone so. Wo phone so. Me nua phone so, me wo faba phone so. Okay. Ofra akola no pen ma me di sa be manachi mienu. Ana wo fro no no by pen. Ma na se me ma bi ba wo of wo sister no a ye ware no ye baifo wonim. Ah? Na akola na se de bi. Unu so ye baifo. Me pese me ka che se mo ntem hu firi no ho. Na se mo antem hu firi no ho a munhunu mo ho ano dika kire wo ma me na wo papa se wo monto mo ho firi no enkomo no ayira me kakra mpa chewo ukunu a wo ne nete no ne wo fa ase na chiri ba mienu na chiri se ukunu nua ne nua aha eno afre hwan me wo fa ba na ne mama mre mutimi ye ne sa ma ne ye yetimi ye ma ne ye de nso wan fa no kwampa so. Okay, enti sa o epesi ni munu na nkomo we koba. Enti sa mre nso no. O hwe anu ne akola na di nkomo na che enti obo asam no so enti akola no we na akola no ete no anu o ye de o de to record no kasa no. Eno so say me baifo me na me ha wo mu fi ha wo wo kura no mu ni ahoto o mu ko bebi ese me na me ha wo me so me ba na mo ne muti akura me ba dan mienu sei na me ne mutim me ne mo brada ba ku na mo so mo da ba ku ni atena akura ho abobra etuba aguna 9 years ni ni enyina ye to ma me na wudu ba ku ye nyina ye to abegu fie ba ku no muti dan ye 13 na wo ye baifo ampa me pa che me ni bi o tada e mieye o da wo ho hwe mi hu hwe wo da wada mada sa nti mi hu hwe nti asam na de to me so nti ma dwene ho amfie mi ensa ne boso me nso no so me da menda tetem na me tui firi ho na me kwa adwira ti me kwa adwira se boso me asam nti na wotuye asam nti cha se akutia ne kasafi akola ketu akora ya wonu fie ho kasa me ho a ente se first na me wo fie ho se san ya bakasalu. Okay. See, na tete, na tukwa adwira. Ekwo ha eden na mteo. Si mi adwira ho na say na no Friday week ni Friday if na no a adwua da be. Ena me kunu de me baba ko ba adwira. Do obe me ba yie no a me ba won ho. Me ka kire won ho 11 years. Wode ne akola na baaye, wo baaye a na mane wo ba adwira. Ena wa frɛ me phone so. Wo frɛ me phone so de phone na ma akola no. Na akola no frɛ me se ma wo he. Na me sa aden. Kaichiro wase ma badjira na so badjira sesen wase me name sister badjira me ba ho na kire me kwa na me sa wo sister de wo di na kire wa ba ma ha 2 times e dey ntina mo badjira adjira ha won fa wo mba fie akola wanya 15 years na wo wa kire be ba fie na wo ntimi hu no kwa de e ho na me de me kate call no aha me bisa ne say na wo nya papa number wo he fa wase me ba na papa de na phone na ma me ne phone ye mi no de ba kwa ma me e na me de ba ko na ba na me kate call ti me kate call no na esam a frame je frame na peke no se no na me jesu no so wo he ye ba wo am sa ampa je wo ya ka si mana no sa ahan
and I'm see you. Oh, Bam Hodia, you were shall cook until Okada now was Okada Bijana and Channel, Sefamo Okada, and I'm no Okada and Casa. And I'm Sefana by shall cook who's seen Granching Wesu. To Umbedri and I'm Samijina Granching. Okay. And I'm in a cool fee. Tia Quatana Fina, Aqualana Nam, Pompobia, Bobia, Aqualana Naha. Only me didn't go no be Aqualana natural and Semen Shady, Ayaquala. Nam said, dear was some pompo. Nam says a chana was a Busumi Sian. Nam said, I'm a bow union will not be beer to my Busumi Sian, won't bomb my money. Mate. And Aqualans won't call no city, you are the number be jeer drew away with a hand to your dinner. Oh, when you're saying, oh, but when you're yes. Now, I didn't watch our money or no what's an adra. Sir, and I make us a few on Sunday City. Now, ma sat 10 doors who feel a bit is a saying, some bands and no more catcher won't say at Tete, wolf may wolf on. Bucci, I'm not so bechin now. Casacasana Byron, Umbeche Buchinum, and then one be you, Tete Bucciano, every day a quahono, a binamusu. A man fan say, a bony assassin, say, Buchin, Buccia. Okay, Tiana, Media, and a yin, dance a barco. And Ticasacasana Babayano. And I'm one by no be you on one farm to king on cookroom. No cotor than some mamma told more to one. A talk report until Umbedri and Choman Butcher, Mamma, so you man Butcher and Frame Butcher. Until we are then beside me could say, until the William Wee. I said, as a man, Tiasi was so how and say, one of Markoma. Say, I'm not a born Markoma, my John Mamma, no more Markoma. But they didn't amateur, say me to me, baby. And so, what to me. To walk like it to be a dear no bear crana so because I can be free no more the catcher one. I just say a tiacuma. Timmy share and at the tiacuma, Nakasano, if you are sitting, Bibukra, we are crowded, they will be chill upon and south say. Or what to say. And once will be asked for the queen baby, so yes, I sit and shall say net, am I at the sun coming to them? Bamuno. Okay, ain't it dead ain't in our bar? It's in part to say, maybe by you and I meet your abominable. And one I'm so much ombra. Send me a bay for a new, many bay for a new. And then I make sure I'm in Peshe. Only now, my saying, but I mean, my wins and I made the cow about coffee. And I'm about no so many no. A blossom we say by a winner recording, why now born a man, say. Nipa semesi nkoma wedini na nkomon wa chire no suban wo do bi ekoso ofia na chire se asem wo kan fi hafo agi atum wo bo panyine bi amane ba chire hono me ma mbo bi amane iti wana ye o dance for say asem no si okay wo free hono amane a wo de boy a wo de free okwa adwura ne ya asem ben ansa amane a me de boy ni sa de ahunu no mo ye de me ma ni nje ho mekọ Once waka but untimi nka ensi so sa de we obi kwa be hwe mani so anaso obi be bo me minimu me de ana me boa obi mbo me na de omo ye me kunu timi bisa ma asam se okope oba obi sa me se oba na okope no wo so okosra okoye oba na ma me se enjoy me enum pem meba ajaka se memo wa na pom to say ya me atumo da nyankopon asepa wadare ma wonim Habiba Isa ifa so me okay dia na esie ma osinkomo bi a wunia wachiriba ebi eni ono so ne wofa ba bi adie ma bayibo bi abam ma tete mo tete ne wofie wa ma watu ade kwa adwira enom ne ade enkyere mu bi wo ho ana ifa so echemo wo ho ne kwa ne adi ka abamu ho eti obia ya ka je se oncha ko emo ya aja oncha de he so wadaroma o se ebe na opese otwa so na me bisa se what is asem ya woken na ye no kure se mobusunya wunu anom ne ade na omudi na ni ana we ba jopi na atapati ko be pa na ode pa ho dia oka se dia dikan wunia no wachiriba no wobo ne bayi na no kura na nchen no esan nti no wunia no ni di na ni wo fie ho chese wonye ni je bia amode atu ekwa adwira ifa so anya no so bi di na okay anya no kure ne na tiem obi ani omo wa kwan asayo wase asema wo kan nyina ye no kure
eti kyerɛ no de wo ka no no kra ma fa wa ma ha ma wa be yi asam no ni so fa anko frɛ me tena ada mame me pa chodia efie mi ansa na busumi so ho na frɛ me tena so fa be yi asam no free nhyira se de ko no wo frɛ me tena ada na wo kunu eti meja ka se me banya bote nipa se na wo fi ho ma me na wo 11 ye nyina gu fie ho mienu na afiri mu na wo mo wa brochire ni ade no so ehfo a ni abrochire ni nuanom ni bia ni abrochire okay eja ka sim na me efie no a wo no wo yiri ti mu no eniafo a wo fi ho mo ya se ni nuamu ye numba isi aka nnan me ka ho na hello enti ehifo na edi nani wono na ka ya me no ene Nhyira FM yo mama no o mu kwantu ba ko na ko ye ndi ene ba ko so ko ta bidane se kwa kamene no babia o kasa na nkasa no phone no me nhye nte won kaye na nka obetimi aba ha na e me mba be se na o kan babia me hia no e wo se be on phobia wo ni obetimi akere ta se no mai na no mo ha nti no mo kura wo so ni mo ti be ya se mo so si mi na ko e wona me hia no na babia wo ni e me e kire se wo ankasa obetimi aba ya ha memma ye bia no no babia oba ye no asem na ode ba ye no babia bia no na me mo memma da o hia de ai so si mi o ba ni di nani o onyi ba ye na asem de nya no na hia bo se oba wo fa wo no na tie wo no na abren awade na se unia no mu di nani ho asem na bi sai ma mi Nhyira FM asem na bi ya ka kire ya na muso asem no bedi wo fafa o mu ya tena wo ba ko kan sa tena ku ti nim dia kan so okra mi so ko ni ma me ho awie no stylish ababia mane nyina ye na mentene de oka ne nyina mente ba akokora menim se bi atiefo ne arefo nso te de a ekiremu ode ma no mente ba akokora na mame de wukunu kan ne de oka difference bebre wo mo nti hwan de na memfa difference ni wo no so sa na obeka me de me se me baye no no wo be kire ma se me baye na me hwehwe aha de ye nkire baye ase ha nti se open no sa de a kosama no suma nkwa hene ho wahu asante ha efa no saa na ema no de na nada romanti ho ne yesa nwemu ni nyina eti fa no kusuma nkwa hene wo se mikunu wonua album baye ma eguma wade na me bai se mu hwem ma me hwe se me bai fu a ho de wonu betimi nwemu ni nyina de ama wo what ya say enti upa tu saa na mo no wie na wo wie a afei waba ma yaka onuanom na kuti abo ne ade ne ho asem be ma no da so do no pese wa no to me de say free me mu efise me free ha fini on free me da won bo ma ko homada yesi busu me nkunu mu a da to so dum yensa afe taskwa no so me fa bi de bi enti no de enti na me say me dwene na ho ti me ho no mo pa na me ko me didi ba de ana me ko okay de betimi aye de aboa wo e na kwampa na ma kire wo no ko ho fa wasem ko to no nanim na afei no enhwemu bi ombeye no omu be frɛ be ma na frɛ no ma yesa nhwemu na afei mu ada ho watemase na afei awaresem no mpanyimfo a wonum tena awade na se no onum so ahwɛ de ho dwuma wai watemase na same so me te say ha mu hwehwem e wo ha ya de me awiabre we pa ne be ye nhwemu de sister emu odin pa chew enti wo pra ye betime de wakɔ nana ho ana so sɛ wo betime akɔkonfo ye bi ho no wa yesa hwehwemu no di ama na se meti ya pa ubisa me se me nche so we be fu meka se we bia enso bia na me hu hwe pa cho wati ase ye ya hadie nhye fam hadie obi ani fidie ma wo se obi oba ya na obi ni be yi emum ewiase mu nsam so ena se wonum nya nanano mu a na fe nsam saa na yada ne di ama wonum atima se ti se be yi no kwa na ha odi akwampa me no ma kire no ida so be kwa na ya bi ho ana obekɔ suma nkwa hene ho de beboa wo why atima se mate aha na ma awade no emu mpanyimfo a wo mu ewo ho no nhunu ne ewo kan
said the Ecosuni, Assembly about penny of ye, in some penny of ye who and Quabon, to Quabon, Kutuan in Chianeco. It is our company for Jane, Fatu woman. Now, one near Chili be nothing, shishim. What? It is Prima producer, actually, or friend and Anna, only Nana Casana Feuco. Why? Okay. Ebusia Habiba nkomo no aha ye de besie ya na ahomete ye beko ye nkomo toso mienu so sesi ya ntentente na adwada nti chese ene no bumper to bumper ye mfani ma bi nhede ni agro na se wa wade ase na ukunu nua abo bayi na nam so nti wu nhede nya ni je wa esa ya na ehwanu ye no eden na evangelist na naima. Happy new month. Oh, thank you. Okay. Enkomoy. Oh, fine. Oh, yeah. Baby, me fan say. Me say outcoming ladies no more ban. Se be ma be wale wa. Hwe hunu se be mo tebusu afie nwale no. Be ma obe wale wo de wakotena busu afie. Ya ware no ansi fie kura na etie da me ru pewa kura se. Me pacho allow me to land. Bama wade okotena busu afie. Enkoda sawade ho ya den senkura enwale sawade no. Sawade no. Ede dimbone nenam. Wase bebe odimbone. Unuan bebe odin wukunu enuan nyina. Nkumafo nyina bebe odimbone. Enti se Bama sunsun awade a otimi ha dan ekofo ba ene ne kotena no so de kotena ne ma ne kura na asifie na ne ma mete obi enwale because awade ya busua mu mienu na moko akotena ho nipa honfo no nti se wade kotena ne bra fie a enko ne master fie enko ne ma me fie enko ade se bi ono ani fie ente saade a enko sa awade no na wobesu anya sa wade ho ya di ntini aba wale akotena busu fie hwe uya biane a oba sabu nte se de wo kindergarten fo aduane no obi a won taste we ren kwanya de we beka se ana ntina twam we su beka se ana ti sei enti se obi wale odi wakọ ne ma mi fie ana busu fie a oba awade ho nya den sa enko ebi ana abai on say no accredited to the sense yes say we are bayifuo na ye de na bayi ni bai ye de na be man so sesebe na na hima o wale be man na dwene wo foma obere o wale be man na dwene wo foma obre ebi ana ye nua bai on fami na nka sabe producer o be man ka wale o yere a o no yere te na nka ye di na ni sei na usa jana sa na ba na kotena baabi 1.5 and so years 1.5 year o mo na kohoma dia ya wo mkura se nsa ya wo ya abai nsa wo ya abai na obai nko ada na ni kunu so te baabi nti abasa ne bisa se ya ware ana ana mo tribe so tribe bia ne o mo de ntimi srew sa nya ma ne me de ba wiye o ware be ma be wale shebusia wo frim ene ada so ya santini o ya igbeni o ya frafrani o ye we me pato tribe no betimi no bisa wotrim untimi amenko. Okay. Because you baby o wa kwa obetwa wale nsia. Okay. Enti se du ono be wale a unia no. Ana so be wale no se woni baby tia. Me pacho o ha da na mpansim kura ye. Okay. Ba wade o ko busia fie dia sune. Eti se dia wo bru nia. Okay. Enko. Yo. Big mama kakakare na baby a wodane asem no begina ne bayi bono ho no no se eha no. Ya hanso ye nya huhumu hwehwemu. Enti ya kire no kwampa wo mfa so. Said o kan de sa no so kan. So hade ye hwehwe bayi. Yeah. Na de me kan say aware bia wo ware a unya wo privacy. Sasenye room kura na keten kwampo ne sema. Mun sha se fa mo mbra. Na no wo mu a ebusua de ani aware de ya na mfa wo. Sabot ware na ebusua wo mu bebra emwa. Ebi kwara be ma na oni bi wo na wo boa. Enso so no omu hunu enti munya samo mo privacy na mo ware. Okay. Ti wu condemn me awade e ware kwotena busunya fie. Eno de anya kura. No matter what. Anya kura emwa. Okay. Emwa brabo. Enti sa wakot adimpo. Na wo biti fie ho na omo ka no twama na wo twa aduane ma no. Wo twa fufuo ma no. Me si da kwa wa nya bi wo ba ye otamfo. Okay.
sarete nti nipa de wo nya privacy na na hema de a wontumi enye nkwa wie no enhyase ade bia wontumi enye nkwa wie no menhyase okotina fie bi mu na se nkola asam ho na wonim se aduane a waye no wontumi nto aso a onu afa hye dem entwa bi ma obi ni o okay da bia nko no mo nyese otiri modern Africa ye bibia ye bone maye that is our problem okay me ye sofo so ba na me didi amema Abusia Tutumika Nebra Insura 104.5 FM live on Facebook, YouTube no Insura TV. Ye din komwa etosu mienu. Nano fiada. Ababa wa sono kama biribinti yamfa nanimu antudwa. Na yetina nasem so Benedicta Ruben Aqua. Ene ofia enne ne wofa o maame a wafiri mu no nua ba enua ba ma e wo fie ha saa so na o maame nua a wone ne tenaye e wo bompata okunu e wo fie ha edom no do so mintimi modini abofra yi na wotwe yi mu ye de ne koe se de ye ka kire mu no ano wo yonko da no woda na wo ye Ghana dia se dabi wo be yadihie bia Ghana enya ye nyina yenya abusua no so anya ade enti mpanyifo okasa bi se ye nhwe mense ya hade yenya ya dwensi ye ama na se kura tida no ye de abofra ne kofie na brepam no ye de ne kofie se de o si area ne ade nyina no yakata nanim de ne nso ne fom wo behunu ye de ne nyina ebeto so ama wo ahwe nkomo ahodo ani ne di ye na kuma mu nsem a waka nyina na ye benya abotra biebiem ma memma mpanyimfo yi akwaba na afei yento ankomo no so na Benedicta wo to say bibia e boko wadidi udidi ai emu any day any kosia okay bibia e fine pachai all right papa e wuni no pachai wodi eno no pacha ma menua ku okay o ma menua ba ku okay eno panyini nso pacha mo papa wo fa panyini bebe hin na wo hwe wani direction mi si papa yo sent to my shirt pacha ma menua be ma enti wo fa no nyesa pachai okay na papa nso pacha ma menua ba ku okay wono na one ne wo bompata no ne pese wo identify wonum de maye ye wo bompata mienu ti yeken e ka asante ya chembo mpata pachai aha okay mamenko wo fa ho answer wo fa na what to say pacho nyame ado me ho yo abaye kwa be na fa so a woni no babusia yo mechia etiefo nyina ani arefo nyina se efreme ofaboama okay ajebuama yo me ade me tikumase ha okay na mama said de obisa me no Benedicta oye me sister oye me mama ne me papa ye last born ona toso enso okay timi me chiriba ensia no yo mama kro papa kro wow ene we de wa wo mojani sabi akwara se won ebra kura obekuma se obetra me me yere nche kakra esu adwuma kakra ewo ayensan okay ansan na echi be ma bi ware no na ofiri nche okay enti se de wo ka no me wo fo ase nimpo yo na enipa ni become ho but me na me pani okay enipa enso na me ka no me na me pani de odi manim ye oba okay enti me na me ofase pani yo ma ye mom common say me pese ye fa no kakra okay onua ba no akodai nkomodie mu kire se opanyini a wode ne kotena ne nchen okay a wonu nim se ne papa no no ane woni o ma metie no saa bre ne mu na papa foforo ya waba se ne ba no no yi no de pan no ne niam abre no ta be fa no de ni pia bonten na nkyire mu ano ma me de man ne se wo fani owu ye ni mu na me pese me bisa se akoda ne papa ne hwan amamra ne emra kwanso no ne papa ne Mr. Aqua okay Aqua ne de wo Aqua no ne
ne no one ne we ne nete ne maame se bi wo firim okay nti ne maame firim no papa no fa nkora no kotra ne nche ana no mo tikuma se ha okay nti de akoba ye ne se papa no okọ adwuma obaye no na no fa si se ohunu papa bi na papa no eye ne papa nti okọ no ho no fa si nti asem no kodi police station ba bi na omo frɛ me abusuya nkomo ni mu ode cheche mu se saa asem no a no fa si ye ka no emire bi me te se na me sister ne saa papa no omo ewa yonkofa okay na mo no ono de onware no okay saa branya na wo sister no waware ye na ma wade waye wedding eye oni Mr. Akwa no ene oda so ni obi fufuro so wa yonkofa enti wo ma saa bre no na no fa si ka se na papa na oba ne nchen no no wode me sister na chia se no ofa enti me Akwa nso no ohwe mu dia na je se owura no Akwa no oye me sister no ho ade wa mamre Kwa nso no ono na minim se oye ne papa ekosi se mo ofa si ko kan se enye ne papa no firi ne nchen ene okọ eye papa ya sese wo kan se enye ne papa ne bi eja hu memeba Benedicta wan tre wan kasa kese a me say me bisa wasem den na wo no papa akwate na ko hu obi wa bonten na obebo amane se me hu obi na minim se me papa no na odi na kire ne koy mama choy die enye se papa mi ko hu na bonten na me ka se me papa no na me mom papa nchen na papa de me ko ma me so se de me kan na nto de me ko ma me se wan papa ni mom na ba fie wo se wo hu se ne ba ne me na ha ne de semi funu ebre no sese oyosofo den na wo ba wo hu ba bia wo nka ta bre no se ne de wa mo bufufro ha oba yerem ho ba hwerem ho oba bia na me papa te wa bo aso man ponti abo aso ya oba ho no na merem ho ama papa kra hu se papa bia ba sei na ohwehwe me e wo rem na obisa bisa nte bia me ko rade ti papa kra mama papa na hu me na papa no sa akoy ba na me amu na me ko hwe papa no hu no kwan mu e be ka chen papa se da me hu papa na me kom papa nti oba ya na ye den na wo ukodi na chi wo fa agba ma na so te what's the police station was some kind say one who will be no say what's the papa no to wait kwa kodi na chi mama pacho den te ma me ka sa ne say me papa re no tete tam sa papa na ho me koi bia menya sumdwe ti na me pe bia menya sum ta me ko ye na papa na woni ne he na wo hu ne da mama chan ma me ti ase na ota ba nchen no oba mo nchen be ye den mama chan oba ma me nchen e dey like obia no oba sra ne bia no ho te sen na o mama pan no say that make o mama pan no mama phone I can't buy nchen okay enti momo call police station ho na wo ka asa no e dey na si wo ho me ka asa no mo friend papa na me ne ti no say Nhyira ba no say o no net no ho ne papa ne ti why na dey asem call police station ho ma chomia he Una wo dey asem no call police station wo Masha because na papa ni rene me no tin say papa na ba no sa me call ho na wo dey asem na call police station so wo hu papa na afere de papa na ma wo wie ya wa kan ba say me san hwem papa o papa ba bie mu ba cho ma go se me hu me papa asa wo se mo say wo call police station wo no asem a wo kan ye no no ene say wo se mo ye tan wo ne ye kan kura na ye pon a me pefi say said wo sitie pa ne animonyam ekura wo no eni said ye mabi ko boni nkomo no bi ho aja wadi a ma record ni bebre na nyensem ni nyina na metimi aba abonten ye hwede nya ne ho bre ene ne kasai akoda no odi yaw waya akoda boni a ifiri ntete efiri adanda ne wotena akakra no akotena akakra eno ka ho bi se wo ye no to nchen a oye genuine girl ase eni ko ne ho ne nsa ko ne ho na etia ba mu a obeye nipa eti sa wo ko ye ko ka se wahunu wo papa wo police station na police fo no fra wo papa ba ko ne ka kire ne se akora bi aba police station oto aso
police for the friend papa because I call a police station na okay can say I say papa no one papa be so bad say na do papa no so ka say papa no say ne ba no no mkeka ho asem na ma papa no e de police for no no mkeka na papa no police no ka say sa akra no nim say oba no na ene say wugine papa say pa ne ma sa eke inte be yan ko yin DNA ni say ba papa nin sam mkeka no no so wonye na ya de ne ba no kan se bi ma na police for nim say e bi e be no kra frem ma mi ma nua na oben Bokrom police station e ma ne ba ma ma nua no so kan say papa no e me papa neba yeni mobia yeti ko ye wo dwumade yesu na obi so ane ma awahwe mu university awie ebe ye ne mari nyina adie ne nkoda na mienu na ye ne dia mienu nya ne dia ti emfa ye no hu nka se me bani wa bra ye nya modie mu hwehwemu na wona me bisa wofa se wofa ade na mo antu sa na mo no ansa na mo dia bofra yi e mo panyini no mama mpacho ne en se said mo fa sika so on the police station no onu ko ho no okay omu frɛ ne papa no okay nana omu person ka papa no be fa ne ba ne me fa si de ne ko ba bia otie no oye o papa dada no o papa no no ne te no Mr. Akwa no okay na na akure insist say onko na emu no obekọ ne papa fufuro na ohu no ho ndi sabra na papa fufuro na ohu no no oni police station ho nti akire na omu frɛ me se omu bisa madwenkyere na me ne makonta no akwa no okay edi nkomo ewo ho okay se enyembia no omra me fa ne ba no fa ne ba no nko okay ana ono ka kire me se akonta se de ade nsitie no wa yes anyema na huru bebre wona brabom problems bebre wa akora no ho nti saasam no so wateda ana wasan so ananti akire yehwemu hu se akora ne hweda nye ne ba makonta no ana okasa nti se saa osofu se ne ba no dia oro die na kuma mu no wagya no de na ma no ofa no onyi ne bibia ha ne mo sa busua no ye ne no wo ensenkan bi dia ye ne nka okay ana mo ka je ensenkan bi ne wa ye ne wo ka kire se ye nim sa papa no oro ne ye nim no akora no so police station wo se osofu we no ama onko ba bia nti na se de na ade na ye ana me ne makonta nyina adwene ye se on de osofu no fa no nko okay ana ode no ko ye nti okoya na chiri no meso me ko he baby a ode no akotena okay bra asem ni siye no panyimfo bi tena ase ewo hu mu treda si hu nkonwa ma nkasaye no sipo se jatofo akodai waba so wo beje no yede na ma on hugu nsugu nkra bi ebisa abusua no mutumi tu sa na mo no eno ye mimi ni minua no mbe mienu ene osofo no ntem ene ye sa de no enya busua ni nyina mimi gina busua na nemu okay ene minua no mienu ene no kokasa e kan sa asem no e de ni shensa okay braba na benedicta wo sha ase hunu se nanka wo kodi de e wo papa foforo no ho nanso e de no anya yi ma wo san nya no hu so pese wo san ba wo papa akwa ho macha mentia o benedicta ase me se braben wo ko wo papa sofo no ho no braben na afa wo san hu se da bi mesra kome papa dada ne ho fi se mani nye ha wo ko wedi sen macha makeup na ko ba ya 1 year 2 years ni ena na wo ho da bi enusa eja wo na woni mu kire mu mpacho wo ko wo papa sofo ho no misa bosu be mienu na papa ni frase e complain say o tianwa o tiase so mienu papa so wo ya de bia na de no ka na o tua fa no so ne ho no ho ya asori fie enipa ba ho nti ni ebi wa wo ya na enipa ba no kra na no na esei na dwuma no okoka utimi huri fa wo so na wasi abonten usi abonten otumi hwe wa wo hu nti no memra nti minimi nua no mienu ko ye ko ye no
ɛna kyɛse ɛkɔtena ase ka saa asɛm sɛ wɔn de ɔma no wɔ hɔ na yɛ abusuane nkɔdwene ho ne ho kra bɛfa so a ebi a ebituma ma akora na ɛda firi ne nkyɛn saa that very day no a na me wɔ hɔ ɛna me wɔ faasi ɛkɔfa aka ɛsesa nneɛma nyinaa firi sɔfo no fie ɛde kɔɔ ne papa akwa no saa that very 2 months pɛpɛɛpɛ etimi kura me ka kyerɛ sɛ ɔntwe fi sɛ na asɛm na me ne ma konta no akwa na ka no na ɔnyi ntumu sɛ ɔbɛsa ma akora na ba ne nkyɛn bio okay enti ɔno wei no etwi fa yɛn so ɛfa no nneɛma kɔɔ okodu hɔ no na hwɛ ma konta no ne papa panin no ɔsan ne pamo no ɔmo pamo no ɛsɛ ɔmfiri hɔ ma no kwa na ntra hɔ okay nti ɛkyɛ no ɔsa ba ne papa no hɔ ɔba ne papa no hɔ no na ayɛ sɛ saa nsɛnsɛm no na ɛkɔ so ɛna me ame kɔɔ hɔ na me san ɛkɔyi ne firi hɔ na mede ne brɛ me sister baako no so ɔne ne kunu te wɔ bokurom okay ɛsɛ tukɔtena no dɔ na kyɛ sɛ firi hɔ no wantra ne papa no sɔfo no nkyɛn bio nti ɔtena me sister no wɔ bokurom no ɛnkyɛn ɛno so bɛyɛ sɛ bɛyɛ bosome baako ɛkɔ fa ɛna ɛno so na nneɛma na wɔyɛ ofie hɔ no nneɛma bi te sɛ sɛn ɔfa na kyerɛ sɛ ɛyɛ a nkurɔfoɔ ma ofie ɔbɛbo mo no wɔn kuku okay na afei kyerɛ na so ɔden wɔyɛ ama ne tra me sister no ne ne kunu a ɔmo ne ne te hɔ no ɛkɔ nkurɔfoɔ foforɔ mo so ɔmo ahɛn adan a ɔmo te fie hɔ no ɛso nti ma konta no frɛ me ka kyerɛ sɛ ne ɛkɔ no gye sɛ ɛbɛfa no kɔsi amɛfa no a ne ɛkɔ no ɔmo ɛbɛgye dan no kora firi ɔmo nsɛm ɛyɛ me sister no kunu no okay nti sɛ ofiri papa sɔfo wɔ hefa hefa na ɔno wɔ maase ofiri maase ɛna wo sɛ atwa mu ba a ɛda akwa hɔ akwa hɔ ɛna yɛ anyɛ wo ɛna wo san ba buo kurom ɛna sɛ buo kurom wo sɛ firi hɔ ɛgya wo sɛ firi hɔ kɔn buo kurom no ɛba saa no ɛna me a me kɔfaa no ɛma yɛde ne kɔɔ bɔmpata asante akyem yɛ kurom hɔ okay me sister no a na ɔne ne te no ɛna ɔde ne kɔɔyɛ nti sɛ firi saa abrɛ no deɛ yɛ kurom na sɛ wɔwaa bɛsɛ abosom bɛsɛ nnan ɛkɔɔ no mu ni okay ɛhɔ na wɔwɔ nti 5 months ni di ɛhɔ na wɔwɔ na ɛhɔ na wɔwɔ no ɛna ɔne makontan ɛne me sister no ɛna teɛ meba home so ɛwɔ hɔ ma me ka sɛ mefiri ma ase ka sɛ mefiri ma ase metwa mu bɛse kɔ obuo kurom mede bobɔ bi bɛhwe ɛne ma me mpakyɛw ɛne nkɛyɛ bɛyɛ ne sɛ baabi a na ɔteɛ no ɔfiri ɔkɔɔ ma ase no nkɛyɛ mfɛ no so nka ho sɛ na ɔte ha stadium ha sobolo ɛna ɔno ade ne pɛ kɔɔ ma ase ɛna ɔfiri ma ase na ɔba bokuro yɛkɔ 1 2 mefiri sobolo ma vi mu mmerɛ mefiri sobolo mebɛse nkɔɔ ma ase metwa mba buo kurom ɛna mekɔ sɛ sɛ mewɔbɔ mpata babɔ mpata no koraa kasa kɛse but bɔ mpata no koraa nyankopɔn asa akyerɛ m baabi foforɔ sɛ menkɔ kasa so ne yɛnkɔ nyankopɔn asa akyerɛ m baabi foforɔ sɛ menkɔ nti ɔsɛ menkɔ maa kɛse hɔ meboa hey, even how? Bibi how? Benedicta, Bibi how? Upon the Kenyan, one casawu how? And to the besa, one how your corn and sakeke, why a very calm, a young major say, and quite one some no hot dear, but see a war bay and soon come out baying in actually say, I child was made back whom you know pet no whatsoever. Let us say. No, child, Papa, I mean to know. The internet and I mammy free or they say, oh, if Papa and say, Cobasa, me, Mamma, Cobasa and Papa,
when Papa made the first of my yes, I be a my friend, I can send me a money, may cheer one busy. And Papa Cassa, I also saw me, Papa, be also no domino or dimatem. Or me, almost my sword in dinner, may amount or dimatem. Papa, not that more, no dimatem, no domino. Oh, no, a banner gas a hair, with Kaka, or Hinaka on your hay. But or domino. Nasa open on your hay. Also, Papa, no, and a wako into the TBS out to them. Much, Papa will come to me. You didn't say I'm free one. I'm free will call China, I don't know Quaba. Now, pom to say. Business says Benedicta, Monchina, what I would soon mean to me. But you enum no dinner woman. Okay. Now, young son also may buy other four. Yes, I hear bomb down there, mupem wetiano, yetiano quaderbi. Yetiania pano pumesibre. If he say, a be a near be one or ya, ye bet me when say way or ye, way no away no, quan when you bet me a fast or manager. And nothing ye be a moon caca, quadano, yakata and him the next one near Beshan and him any more yamba. So say a mamma and I do a window, and no. All white I will trust in ya crown. What's any papa? Oh, me. I double and come on. And you may be a Fiana. O maame a wo bu krom no o de ne bae nti obae no obesue makontai omo sister penny abrafi okay ho ya busua fie okay ho ne de ne so ye nti o maame no bae kura wa machia yen eno ye te se wo de na ba wokọ nti wo tena busua fie ho be se na wo tumi ni ensan ko bosome wo ntimi antena omo din ntokwantokwasa timi me ne me yire de ate ho chan baby anti oba wa mamo straight dabi obetena busua fie wansen ho ho na memete me ko bompata okay mu busua fie wo ho ade benka wo ma me nuanom ne ade nyina wo ho enti mi sister mi di na chi no pani no ono na me de no koma na ono ne tran ya ono ne da ono na bibia ana ho nso atifa so ho if you say mommy na sabre no ye kase no na omianu mienu a se be o ma mi ja o mo ho no obema baako ene oba baako o mo de o mo ne makonte eti dada okay for so many years okay onu na ni nuanom a onu free of baako mo de o mo ne makonte ni sister no ene ti okay nti me de ne ko ya na me pese obesa akoye be di ama onum ebio o mo hwemu na me do o mo koma me sister me di na chi okay abefi ina tese woni na netie okay nti ho na se de makonte ke be se bosume ba akoko mienu mu no ena osan ka se on trefi obi enema bebiri ko so yentimi nka ni nyina wa fidie so nti aja wo ba mo ho nti ono na sa ka ye se bompata busuya fie se bompata ndie maduru a na ba busuya fie ba busuya fie o so kra mentna ho me pe baby foforo o pe baby foforo okay nti ko no o maame pani no nyantawantawa ama yehu yan se watam ne bag aba ye fie ho na me wo fa ba ko ka chen se kwamna nje no na sa nkola we no de unyanda age hwe wo mo a na mi be hira sa se me kura wo fa nyo na beka mienu na wo hai enti se obeba na ni nua no ebi kura ni nua no mo onyo na tinti na naninka enti obeka ho anya hwe yeah ti oba foforo me yire na kotwere wudin wo school on na to school atare ma me baba pamma wo okay na ko school na television when went me no aba ti me de minim se me ba ne wa me no na tie na ni suban wo ye good wonim kasa won fere ade onsuro nipa oni obekasa kama nanso na de ha no ye ba ko pe ememasem ni de na tia fa so na o ya de nso aye ntunofo okay no no be ofo se obeye no se wodi wafutuo ma no a wa ha no ade chen ya wo se mi kowu okowu wo fan yoba bompata ne ditna imprensa ni edi kan osori ahomachi bi oyade na enye memasem ya anadu na memasem no oye ne sen eja bisa bia ona ma watame ada no ne wapie opia bonten a ebi a ahomachi 4 3 afi na no obeda hey Benedicta enti mamu anokura etu nupunum mamu adani eno no so die edie ni
nti ni nuanom panifo tu punu no watu me pon epon na edi animu no aja me ba memwa to ankomo no so na memma adom abusuafo ne ahwefo nyina akwaba September mu ne ready di kan emu na ye wei obrojumadie na wabeto se ye die no na busumi ya hyase ebeye ye de manyina beko ye entika wakoma efato yem dore ba ko enkomo ye de atwam na ye nyina ye wo fidue mu ha na ye Habiba eba ye na nasem a wode ba ye nyina ne se woni okunu enetie okunu nua ene wono Habiba no wo faba edi nkomo ene wakoka kire ne se wo sister no wo ye baifu enti wono na yebusuan mu kura wo ma ne ma enkoyie emfa ma ye wanya recording no enu nti ye di nani wo fie no a woni okunu timo yebusuan fie no amotu akwa adwira na oba ye nyina nasem nyina ne se bayie no enka be ma no mekire no bayie no ase na so se de muni mu no obrajumadie de eya abrabo eya waresem eya sisisem ene ye hwe ne yetoto yenya hunsem nti ya kire ne kwampa a wonfa so moaje atum se wo baye no sa Benedicta Ruben Akwa na no fiada yetena nasem no so wa ha ene ne wo fa aba ne maame enu a wone ne tie kunu enso aba wonu mugusu di ne ho adanse sankomoyi ena ye die ya mode ababeto nsempi ena efifiri mu ede eba ntetena se na ye nyina ye mobu mu ne mpa no kumase bra medin ede Ohemaa Benewaa eja enti tuaso enti o kan animu a wosi mekowu ahomachi bi na na mu ni nkwedo ho o ebi ni ho o ka wudi nsuo hu ana de o si okowu enti osori na ordinary akire krobi troye so ye fre ho wanchi okay to na mo wanchi kwan no so koduru bia bi no moton danse ho niama na okọ ofa ho ana okotan wo no mokotan se no ombusa nsa wo koi o so okọ wanchi akoto list afi aye kakra wo se kom de me mo mam skanto de na madam me se wa no na no na se wo koto list na kom de wo sika na de koto list no fa bi nto aduane ni afi no be kan se ne ma menen baby otie no ye ha no ana se de no mde aye wo mo ha wo afi no de charge kura to me ma no so se me ma no pese wo mo ne da wo se wo ba be ma bi ne nada ne anya me mo me ba hwan na wo so no da ye no baby ana o te kane no na no because I just said ban say mujafra ba no but so enya no kure saa asem no eba menim ma me koy hwe mu enya no kure se fi obi an nada saa wo hu ne ko ba ne se me ankasa me wo faase mi sister pani no ne baba mu a na wone ne mba a che so mo ye unuano okay na mo ti ofie emema dan o na wo so ne mi sister no ne da nti wo mo se anajo be se be 10 to 11 kobo be se be 12 no na wo mo hwe wo no mu okay nti do mu ya ne se na wo afi bi a wo da no akomema ne dem ho na wo ko she unuano be ma no enchen se ono na hi na opamo na ye he no mo be toso Benedicta Juma jemu amemi yan de one na na ne me munanka ono ya ba na ni nkoda no bi wo ho omo dan ni mu ana na nkoda bi wo ho nti nkora no bi ne hu saa de sina no mo hwehwe no no oni ba bi a woda no okay to se na makonta ka se ya no wapie no no oni ba bi a woda no to mo hwehwe no ba bi a wo okay to mo hwehwe na o mu hu no na o mu kongu se na se wa ko se saa dan no dan ni mu no na ya be ma no ne ono nko ana na e se bi ememu anu be miensa ana o me miensa aja me ba Benedicta asema wo fe kan wote Mama cho de mo fe kan na meka so oboa de na si ye Mama cho na me ko na wo fi hey ye den na uko ho se wunu ya be ma no ne wo na me ma dem de uko pe de wo wo ba da no hey wo ba da no no wasem nyina ne se wo we obekonkra boni school wote de make a chero no
Mama, Chamia, Mamma, Castle. What say? No, will be any field. Mukasam to run review. My Diocano, Memon, we are 3 no fear, Fred, Kofina Yao, or no Cacofidiano, Must make Kaya Diano, Cofidiano or Cano, Mamma 3 no, Mamma 3 no demo. You all know quite an hour demo. I may call Mamma, Nadia, and Amma made that demo on a Americana. No Cofidina was no say. Benedetta bra ni nkom ka say adiasa so boy be ka no kra me ka say adiasa na kofi adis na won ko dan o ka so no kra na ni nkum na me say na me tie to am ko tena ni mu na me kra book to so ma fofo na bia me bonum na bia me tie to redre me na bia me ka na ko dan na bia ma mo titi mo na bia ma ko dan na ka say mesin ko tie na me radam no me ju get na boy ni ka say me mbra nkom ka chen say me mo dem won me nra hoda. Nti so ka se mirror me nko inside ono se me pa me ko inside ho de me nko na nko ka se oh bra na mo kwa mo ya hwe mu ni na ada se me kwa me hwehwe me se me ko no mu hwe be se mo ka se me na de me ho hwe dem na boy ne kra ka chen se ofi se me yebro ni ba ho ma no kra me ka mo fuma no kan sem ofi se me yebro ni ba ho ma ye stubborn chen Mano kra make me fama no nkan me say my yes stubborn chen say the city abusua wo de be hwa de bi sisi a MC a ready a say the what ha wo ka say ye de ni ko fie en what wo yi o ya ye de na to so a okura ne tablet Facebook fo na enya me o mo say wo ko fie no wakoye akotkata ne ma ofie o me yanga za me ni obi a ofie o we ha ye me ma me fie oh just a very flexible dada oh body game come men waduane wona betwitwa aje ne ebetwi ye edwanyimra wasehye menchan sa enti chese mi hu abusua behabi wode brade behwe na nimu ne ye de ade no wato no nanso hey benedita atade ehye ne otunchire o se kala no yedu fie nam de no ma no se ne no an wo behye ene ne wasan repeat wa body repeat no otoro kama me ma me kwa ye sa akudai se de ositie yi de ese se ye hwe ne ye woni me mai ene na wo ho a chese wonu edi agro wa ka ya nje na me okay mommy ni wo mu ni se me wa heda ka kire me se adwuma o person o ye acting o person o ye acting okay o ye actor okay o sini okay nti emire bi oban hira fam ha no enipa bi kura ka so on beboa no wa ese adwuma no na suku ne nka mi ni nanim na me mfa no mra na nka emeni pa kro ntimi emfa so no ne nye se adwuma no ana sabre so na afi na wo JHS2 okay nti no JHS2 one or that's way how no way nti na term 1 first term na no kasa asemi aja no kwada me ma won kasa nti ye no ne se ko wie school no na wie school na se adwuma na obeya wonya ntwasi ni kura ye hunu ne ho no be kwakotwa nti wa no ho se ono onya ba bi e hoye ahoprepre bi te se de wo kasa odin ko fie di a owo ndie bi obetima ye no te se de wo ye pa no watra okay na edi be se 2 weeks a e ko na and I'll be say, different. 2 weeks in the end, this one can make because I see any partner or any airport tablet. The very best 1 week, on the Quayaka. On the Quayaka or Trefiona. Nan Sabedu, and I said, better 1 week, and grow few, you know, which mean Wamako or Mayaka. Only was a many. Mobuanchi, ni na obayo. Aja ko bon kra na ohunu nyina agu. Sana life no tie. Na wonyi ni se empabo kwan so. E bia bibi ha kodai. Mama ni wo mu ni se. Fi se oda okasa pa ni nsem ho ka no so. Ma record me kasa nyene nyina na metim na mpasa mehwe. E pan ya ebetimi apa. Mama ni wo mu ni se. Me ya me no kasa mi se me yosofo wo. And I'm Sunday school so ano. Okay. All Nations International School. Wow. Na India me who afa me for asi ho no. India me nya afa no ho no. Wo obi a ne maame. Mpacho ne maame. Yeah. Say na make us obetra me nchen wa hensa me ma no kosu ade pam no. Okay. Ne maame no o lifestyle bi akura no apeke no okay akura na apeke no okay na ne ma me no mebi o ya ade bi na me baba na obema bi ware no
ɛna ofiri kumase na ɔba bompata ɛwɔ program ni bi na ɔba yɛ no asɛm bi na no ɔne me sister no mienu wɔn ka wɔn sɛ saa abere no na ɛm sɛ yɛyɛ me ba no ho adeɛ no me ti hɔ no wɔn sɛ wɔn hwɛ m'anim a na ayɛ sɛ de mi su no ɛna kyerɛ sɛ no wɔn di wɔn nkɔmɔ ɛwɔ nkyɛn saa sɛ wɔn sɛ na ɛkɔyɛ conflict bɛto ɔno me sister no wɔyɛ maame no ɛne ne nua no maa no ntɛm ɛntukɔ no wɔn kɔɔ yɛ no so makɔka sɛ wusu no na ɛno no ahu wapeke ne maame no lifestyle no bi na me hwɛ a sunsum sɛm biara hyɛ da nim ɛnteteɛ no mu na ankoyi sɛ mede m'ani adi akyiri a sunsum sɛm biara ni ɔn sɛ onua no a aka no ɔmo wɔ hɔ onua no a deɛ wei di n'akyi wɔ ha sisi a yɛne ne ba Frank wɔ ha sisi a ɔyɛ kam ɔtene kyɛn wei panyini wei na di n'akyi agya me ba Benedicta hwɛ ewiase ɔho wotie dɛ meka kyerɛ no yɛkuta den kɛseɛ mekae sɛ that time na me baabi a wokɔɔyɛ no ɛhɔ na meteɛ na kanea nni hɔ medi madamfo bi akyi ɛda na meka mete ho anama mekɔfɛ ma no sɛ wodeɛ medi madamfo bi akyi kɔtena abantema hɔ na nkanea wɔ na ɛhɔ ɛdɛ ɛma sɛdeɛ yɛkenya meyɛ sɛdeɛ woyɛ deɛ woyɛ ɛbɛha wɔ na medeɛ that time no yɛhyɛ da doa mede me kɔ nkorabɔ ne school that time sɛ na yɛ radio sɛ dɛn yɛde ruler paa for about 2 weeks Kwame, ose. Yɛde me kɔ hyɛ ho gwame papa discipline me ba no na mani ada ho. Saa time na ma me mu fi sɛ bibi na ɛha me biara. Yɛbɔ bibi agu akora ni so na mbaba ba ko pɛ ye ne saa. Ɛso sɛ na hwe ha me. Ɛyɛ me a. I can point to you and tell you point blank, put it to you, me who brought for me to say, wo wunim ne wo ye. O to the Americano. Ewiase nkwada binum te se wa ba bia yem pekura yetena ebinum ye ma wa nkrofo fie ukọ adwuma wo ba ye nso saafo ni nyina o matini atena wonu ma de ani mia abeye nipa wo de wutra ye ye ejabi wo ejabi ti ase na bi wu a na bi ti ase wo fa wo ho ma me nua no wo ho ya je wo tena ha no watena o padie wo wiase sister ha mommy mi sister Brafi ene nakontai ne yire wona ti Sarah no metuma ka cho say o mu ye ma ho brase fo kura different altogether o mu wabadaye e woni pa o mu ye wiemfo o ti ase nti ase o mu no boni bi nu o mu ye wo e da me ba kura no se wo ya ade bi na ade a wo ye no na wo mu bomu a wo no afa ne se me afa se afa ne se ni ma me ehu enti obi on ne betre bia ekwa bi abeso o de faso bia no wo pese udi nani saa de na woni trim otimi kura kasa ma me ehunti na mo ye me sei so o kan kasa m tambia eja wo de enkasa kura ha ho eje mamu ha ho ya bam bi ye de ani be de akire me ma a grace period of 2 weeks wo besa akọ ma me enchen ho ba bia wutie wo besa akọ ho mo ba bia school da bai Echina wo be ko school oти ase ya de o madam no so ka ho bi no ahye wonsa obi eni ho ope ogbone se o ma mi eni ho mpa wo fa ho o fa num ni ho wo ba ye so abenya busua foforo wa ha ma mi wa ha sister wa ha ye nyina ye wa ha wo nko ade ye ma won se wate enti wo be ko back to ma me mo ho wo ye bone ni etia wo atie o ntu nkotena ma me akese bi anchen efie wonu mo ana wo betena mama akese no bi ansizi ho wo betini akọ na nchen wo wi a wa ba ofie wa che kura ye 9 o'clock asesa wo da sesa hwemani mi ye me fa so betini atuka ba bom pata ho adeda wo me de wo bekuma se ba bia me de wo ba hye no e che rehab center wa dwene ne ba ye foforo kura enti saa hyehyɛ ye wei wo dwane beto aye abusua no so aba wo ma beka wo nom die ye ka kire wo nie mo free apɛ wo no papa yi bɛkɔ ya de number bɛ ma wo bibi hu hia wa frɛ ye ne ka kire ye ko suku weekend dru na wo hwɛ no wani nye bom pata wa bra me ho amen meju weekend bia duada no pa na ko suku wote
Mama chumate ba mama me papa opa nga metina framento. O papa be. O papa de ya. Papa yo. Misa. Ale de na hawo. Na obetena he. Ya nya ne sa. Da bi ani wa ya ne sa. Osi eja me no wo ntra ho. Me say hwemani mi na hwemani kosua me say de efie hwa na wo betena. Mo de fa chamba ma apartment na fie. Entu be dey. Dabi maami a woto nsa to ne ma bone ne ho na akotena na wote fie papa nkwa wo hunu ho ano. Hey, shut up. Shut up. Kawalutum. Metimi ukwa se wo me papa nyi. Ah? Ada uka say, so benya na ka o ye virgin se me ba no. Okolu wi o. When you sue virginity not to one man, not to two people, to a lot of men. Aren't you ashamed? Oh, for wrong. What's saying? I know the Tianum say, Kasa, yeah, you think say we are joking, eh? You don't go to school more. We met you, I can walk down. Okay. Mamma Casino was over home. What time are they now to me? Dabi na o the other now kwatra mama akese. Ntinya de be yi. Mama, na wo say, sa mama akese ya wo ko no yi. Wo se wo na wo so ka kire me wo se obi be yi no wo di kire o mama bi. Na nyina ya na mama no wo ye kokoko na je se na wo si describe o mama mu say say o mama. And then come to the picture about creative. And you are saying in here, no, I got now. Oh, Papa, I been your crying. Oh, Papa, Sophia, Mama, Sophia, what can say? Oh, your Papa, for better, you don't come on pattern now, on the road. There be also those cartoon phones, no way. No idea. On the hell. Papa, ma come no. Ada on papa. Ada leba courage. U be kwa kotena school mu kaka ate rehab ho. E ho bebo a ho de obenya fa ho de bebre. Ate. Nti u be ko o ma me mo. We are under age. You can never make decisions for yourself. 15 years. Ko ho ye de ni be ba be hwe adekodi a o mo de tete wo no. Ye be ba be hwe. O ma shoda so ma sesa. Anti o mo sesa eye no ano no. Benedicta. Me wo huru me say free WhatsApp no ho. Me say we na mo ka kro na ka me the best thing ka me kum na asama asam me ka ni play. Wa boda me I don't know. You got my sister the day even come market so mommy me nim baby ah asem say asem ya me kan me come market so the way stand so me kuno kura me kura bu me fie wa say de maye ni bibi na be me ye de banchi aba bro me pen mama na okoto no say wote akonwa nim no wo mia me mere hodu me de me tare dan ho o mia o me wo de chew kura o ba chama to aseba say o mo hopa de ma nti me se me wo me nsa free asem no ho na me nyama dwuma sister na so pie nipa baako o free style ba me time no kura ko o mi timi nipa na ntra me se me wo huru me nsa free nipa ntra pie me ko mama akese ho sorry ko ha so de kura de ya ma no kwa ma ntra ho aja wo de me ba me se me time asra ne ma me ho me wo huru me nsa free asem no ho na so tra ko mama akese ho Unianu mienu tifio. Now mama kura some okay very interesting say. O si weekend bi a person oba na chen a bra no ho. Na be e ukura say ka o smam da. Aja na nya ma sama gine me ma refo kura mpere ma menye. Ma huru me nsa free hu sori ko ma say ne how. Ko. Eno. Me de bra na ye adwuma me say, wo say, wo ntina ho de akọ. E ho na o te ho na oni ma nyina o nti ho na obetra. Aja wo de me ba. Eho na ese wotena eho so ma me time ma ma me a woni ni free efunkuro onu na chibe mienu ne o ma me say sorry ko wontimi ntira dia me ni woni bibia aka ntimi nya hwe mo enti sorry ko why enti me ni worry why yakopon kan o sorry yanso delete me number bibia na ko bobra why Nakopon kam. Bye bye. So, ebedamasi. Sorry ko. Nhyira FM.
Ada ya montwe e from Hawaii. Okay. Sukra enim we ni mu ade ketewa bi. O de nwe eno ne se ye de ne kɔ nkrabɔ school no akɔtra kakra. Ni ha metua. Ko me kɔ hɔ pen na mabɛyɛ ni pɛyi. Nti enye hu. Why? Mother life what pekin o de yes. Abusua enkomo no ɛhɔ na ye de pompo no. Hwe nya akɔda no. Se enye sunsum sem bia akɔda bɔ ne sem ena aye no eti yehwe ye hidi akire na ye kosoa na yatoto akosi se ye benya ano pomasibre wati ase mama nhwe mami tewu na menko doctor hosisi a mama emo akwaba awie ide na do na asa wie de boko e ba so mi frɛ bu akwa okay na me wa akwala bia e frɛ na na sei e sa fe no bolo mbese ti aso frɛ no na na ntwi okay mbese ti enti akola no waya akola boni ankasa akoda ses bempru no aba enti na ene na natifie me pamo no okay e ma wokɔ enti we free ses bae no osa bae to bae no nam se mintimi no ntena fie ho bio ampa hwa no aba e hwa no okɔ hwa no aba e na wode kɔto bla bia nim se onana ne me nua bae ma ne baba panyin na ne ba no ameka chanse ne suba na okutamu no ntimi ni nsan osenana so oba ne me a sanka wonto me ntwene masesa nti wodi ane me ntena me hwe ade ampa na me ma me wodan ho na me de manse ne onna dan ni mu nti woda dan ni mu nya obi a one ne ye fly ote kama boso me bo ani tua ne ka 6 million kama o ma no aba nti na no ya wode baaye no na me se me ka cha me bla panyin se me ma me se wanyini nti ye be kopa akola ma na betena ho dan no obetena mu won so ye be ma na me bla se ya na ba yende moja ya dan o ka ho bi na me se obese sade a me ni problem me to me nko na mete me ya na me konsuo e bibia o se na me sesa ampa o so la na konsuo na me so me kopa di antics ya sister ye dia ania sentina na hwe ne di enti me ne te kama no aduane a me ma ne bi di kama afi de me ya ne se e bena da me so ja nkofo adaworoma me kwa wo mu kwa Dubai sister adwa sister me de ne ka nso sister na tini hu me mo bose wonu ana ka sister me mo ma ne nyina ni made me ni lefo anti me wani na betima hwe wo mu me ma nta afo wo mu to wo mu kwa school bom bia me nsa wo mu kwa nursing sa Ohemaa me de kakra fe me bi no asa me plus ana kosoro na me call hospital me ka jam se metimi aka me nya adwuma no me gya na ma ye dey enkla na obi anya adwuma ye nti ne me ye ne sa akra na akla me no wo afi na otwe ne echina na otwe me yensa ne echina ebra me ba ya yabu eponani ni wura dan mu ha no no kwa na me dem ha de wura ha na dan just me ko hwe ba bia nkofo sika makoyi ne dwuada no de abeto se me de bekọ akoma wo me sister no time so awoko e ko 170 million sika me dia se ba bia me de bia se o group me de bia se me ayim ayi masesa me mpaboa e na me di sika na butu ato apoto ayimu na me di butu so me di asie ama tunye me nyina aguso yayi sika wada mo nyina sika ka nya kwans 8 cd starting se me hwehwe akwala no te me ko boy sire nkwa ma ye 2 million en kwa fa no mela so bolo afa sika me 2 million ma wo 2 million afi wono asa afre be ka se na fa sika ma obi a na obi ani ba bi a me wo te sa mbaje ju sika edi e dan na wote se si hwa no wa ye record ya ma no ka kire na me se wa se me discard kwa sika duro na me ya wa se sika ne bade a metua se sika na amade a ene me ni 1000 eno an se che na obeche me ene record kwa ye miensa ama me ba na me dem kuta oba na bema be my friend na say okay enzi me sira no na echina na ye na atwe miensa ene o first ka 170 million eja ma me hwe camera we mu na to nka ma no enzi na say makọ police station na say me sell se me se me sidi wo wonu je sika na me dia nko fo dia se me ni sika na che ba me je di ba e sa ja ba mo se me de ka eti me sell woni sika ba bi won dia me na duro bi aro fa bra me na de sister fra me makuba me ko hospital ko e bo bi shi e bi me ka se sister ti na se me sell ti me shop ti e bi su e ya me je mo se me si tie na say o ba fa me sika ya me nyina duro
na bai ni menya sa sika we sa kwaje dia ba beto oni bi echi Bible sia Bible sia bi fere da gurugwa ni beto bi sira ba bi awo bi e di sikra bi redro oni abra be nse wonya hwe di aka bi afa bra bi na be nche sister ni ka be sira abusia mama onim anka ye betumi a project in a picture no nanso police extract na would buy nye extract sir inti picture no de yewo nanso kosise ye benya extract no ba bia wonum de krata ne ma wo se fako no fako ho uko a omo be extract na ma wo eno de oba ye betumi de mfoni na to so bi kra na obi ahwe madam ma ya me kra me kan say sa am ko eva 3 days time na me say me prese bia na obi ahu no akra no ele abaso no wi nti wo ho no sa no wo nti me sra wo mo so ko mo ma me krata na nka me fa nko boy no ka cha me say wo so wo de kwahena me say me wo nhira osenya wo nhira de a ene me nhirafo anya de enya ma kwa na je say e wo say bi church ko police station for ko tech police station ko bo wa man yesi ya omu be issue we na ma na wo de aba ye de ni phone ni to so a afei ye bekre ye benya bre wo hu na ye je tumbe 30 minutes ni ahwe bia homa no kora tum ni abo afei se de wo kan arehusu a wasu wa me re ahopa enti ko pe extract na bra na ye moa wati ye beboa ama e wenda so so se na asei obolo na asei Faskano wadi kakra fa bibra na omame ne nsuru mu papa ya asan ya ne ka bia ni o obi ampe me de me pe magiwa yo yie ani mama ka wakoma to ye mwai na tusa na mo no na wotwe o de twa ho bra na oba ye de foni ne beto so ama wate abusu yo mama nton wade kakra na me ne wo eni jaketua bi suku hu hia Benedicta waso wonko suku wo be kwa me akese ho na mama tot mama two tot mama three tot no wabu na so woni na musa na so Ghana Baptist University College se men kan cho se wonum abie admissions no watum ya programs bi to say theology business, health and allied sciences, social sciences, courses no so pa your graduate studies and in your keka your lecture sections so are very flexible your day your evening your weekend dia babuawo eno na esese wofa na ofa bibi to say business school programs now mo BXc accounting, banking and finance, human resource management, marketing, diploma in business administration dia buawo na ofa shano so ma me say wonya mfie aduonu no ma wunti me emma yesuku no bi ya campus no bi wa mekom sanso na ebi wo ebu akwafe sisi na fe ye ne wo entwetwen komo ye number ne 0549062092 WhatsApp no ye 0202773334 afe website ne www.gbuc.edu.gh na wonso bra na adisua ye emma wo bia sabre wo ba me kamfo ye sanitary pad papa na media maudia na enu nie eye pretty lady sanitary pad shano so se we ebuo no ewo fom edanso wode aka ni nyina ho fi se ewo motherwort herba ewo mu ebo ma ho ban free infections ho oba bia hia bi sei na tie kama na taban no so etre school fo no eto sa so na wafo nso to wode panty liner enso so aba ene a pretty lady panty liner wonya ba ko se ya wode betwa enna no aduasan bosomi bia etunya we ba ko no wonya we ba ko enya no nko wonu makofa eye adult diaper dia ba ya eno no ma me ne papa ebra wonu mu ehododo wonu mu no wobetimi dia siesi wo hu bra wodampem echi nsuo pa eno nti dwasofo no wato ne din wo batampa wei ye wona kese ne nketo ase de kese ne titi bi obetimi abo gloves no makomako ensia ena ye de aka ho obi eni nye eye diaper no ho obi pe pant eno nti eye Marco surgical so wose wo de Marco adult pant nso aba we so ye wona kese ne nketo ya eja obetimi de ahye mama ana obetimi de ahye dada na eja ne ho etimi atono ebra wonte eye yawo ebia nso so se obedi yawo mitimi sore nyahwe wonya we de manu wawie enkwan fonfa wonu mani nchemu wo kanshi drug lane eho ena wo benya bi na fe wato wudu kumase nso aye wa mekom traffic light no ase hwa ye number say didi djuma ya betimi afresi so no ye 0242770304
0242770304 obetimi so afre wo 0553291477 na wapebi na de abusu to promazido wono mo se eye Trisco energy food drink anuane nura hyemuma B vitamins vitamin C D iron ene de keka ho no nyina wonya 2 Ghana cedis a ye wo 20 gram sachet no 400 gram sachet afi wo 400 gram eno e wo tin mu sha no so bam se food and drugs authority a shan so de bo ho eno ti supermarket bi a wura mu no bisa Trisco energy food drink na pe bi bomba store so se wo bomodin an wo de watu kwan na nya no nko September ya ne de to so aduo no ye kɔ bono ye bono o bono ho na yeko na yeko na yewura mu ewo eye Bottom Caves and Mountains yeko fie ma Monkey Sanctuary Kintampo waterfalls so yeko fasidi ahanum bra wo kasika wo gate fee wo duane a wo bedie ni bibia ye de wo ebeko hye no so se sada no nonum pepepe na yetu afri eye eyija Eco Center Road wa ye ben Victory Baptist sorry dan no sebe ya wonyira enti ye number ni efre ye ewo 0531090068 obetimi so afre was 0266 Pacho Fachame 0261671686 na woni bomba se ninko musika mani ebeyefo na tap send me pacho enoa na wuhia UK4 EU4 Canada4 America4 UAE4 Australia4 wonum betimi de sika ba fi ubetimi de ato bank account so ubetimi de ato mobile money wallet so eso na afi eye fast eye easy and secure de obeya ne se twen eye tap send app no na fi why first transaction no wo ya na promo code no isu Nhyira FM basa ye chew bibi kakra as bonus na wonso odi ahwe half a wonum se me mo asonte se papa no eno no flower case diaper bata no agi atomu a chese wo bo a odi bo abofra no a ne ho ne to ho etimi ye resi kosi no hwere no dumienu e basa bata wo betimi adana ho na ohun ato sanso na tissue flower tissue no e bo adwuma pa so pese wo be fa bi koton ana wo Mufobia, Upesa Ubisa, Freya in Delta Pepper Mill. That was 0243-033-033. Sadia Yamama Swatiano, MTN say, Womayena Kafra, Sir Abasa Chimato, Abba, Star 170, no, Enuti Wonum Guso, Ya Wonumusi, and to say, no, how one catcher say, Yantri, a Yamomo app, no, and answer my MTN app, no, and Obama transaction, no, Ako smooth at the amount, not Bibianso, Ako Kama. Yaresa. Eni sika nanso naska say odie wonu wo bebua wo kakra bi ekura obi al test awodo eni ayi awo beye ne bo ode ni nyina no wo bua wo ama wo ho ato yenko naska ne ni nkomo doc na what to say me hu ye pa nyankopa bibia ye fine no na wonka bebre me ho sawo hu bi mo se menchia woma wo because so mo follow na odwumadi ne so omani so kwa ka se bomidine ne ka se ma me hwe no ne de ka wo bo adwuma okay amen abisia for NASC scientific herbal and research clinic and amoti enkan ene mani ajepa se wanya akwanya na wo hweye ne mo ma mencheche ni memu kakra nipa bebre boye sobo doc adentina promotion ti sei manya sponsorship na mo de bua onibie na mo ya ne jense day obi mposi doc o kasa wie na me frɛ me mana o mo say okay adechie de too early ntino achiri but ye be ready na promotion is atwam abusia for de tie ne say NASC scientific herbal research clinic muntene wo ho de muka bia yitie na de ye adwuma nso ne mo ya nsha de we nso say enkonfo bi na support ye anyasa nka program we yentimen to aso if you say ibinsi Ghana hada say hospital bi say scan akoba bi kotwa e beje 400 Ghana cedis na wayi daba ku bi asi ho say oba e free ECG machine ayi di twitwa akoma akoba bi abetua be 400 o say e free lab ahodo be 10 akoba bi abetua be 700 o say e free papa bi mpo de asomo kan na meru ahokakra o say doctor ekosi se utwa me scan ye ECG ye lab wi na menyi ni ebi se manfo bebre ba be kan asem we na de na yare ho sem kra na so obu ho a oba
onka se meye ebia syphilis meye malaria meye typhoid o say uba beye lab nyina free ba wo mention lab bia ba ye de ye specific ye say betwa wo scan e de ahwe wo liver no kidneys e betwa wa wede no be ma e betwa wo prostate no na ya se twa obi akoma ana ya ne huhia me yi abusiafo ade ba akoma ama program we ye ni abre ho kase pa de se akoma yare ekum ni padodo na ya rawusam kase pa so se akoma yare akum ye busuafo ye nuanom ye namfofo ya sore ma bebre omo huda efi se na omo ne sentence no enti akoma yare kradin bi abonifa na salad killer enti sa fi sha sie so wonko be bia nkotwa akoma ne da eyamfunso efise nipa bebre akoma yare ku wo mo no huda na de ana ha me kase pa da bia be kan ho asem ye wo mo a meka ne se nyankopon adom sunso aso e chese akoma ne nya adwuma yie no ada ne ho adi ebi ne se won sayo tichichi unante kakra no wabre pressure do no onnom ye bo abaso enso still kwa na ekosoro edu be bia no woni so do unante kakra bia no wabre na ho yo basa one no obi ase nyina still ho nto efise bia na ntini matisi moja ne ntimi mfuro yi enti bra be ECG no se no so ma me se ehwemu ayaya ma obi free no uko be bia na wo twetwe na ana doctor bi twetwe ma se koye ewo baby ye scan baby etwa akoma baby ye lab na wonkuta 15 million na ye nye ma wo enunti na ya na ye no one day pe no we de mo mfa nche ye but mukasa na to ya sun anyankopon ya adoma this week ide omo entimi ama wachina no ye hwe se ya wada ne efiada holiday na Wednesday ne de beka wo mo ho na mo se wo akonya de a na waba nyankopon ya adoma wachina efise enema na ye de ye adwuma bia enkodu fiada no na ni nyina ashort enti na ye ka so wo akonya de anu wabantem da bia me ka akoma ho asem a mentimi nka wie wa bra me nka ye liver ne ye kidneys ebusiafo obi a ne busuani bi ne baby ana wono akọ condition bi se liver ne kidneys enye adwuma yi a mani huna wo famu no omo na ti asem a me kan yase na wo ko baby a oni pen dialysis a ye de machine twetwe nkofo hu ya fi ne de ka ho enam se liver ne kidneys no enye adwuma yi a owre ho na nhwemu a kire se san nkofo ne bebre nkofo no mo ntan cheke o liver no mo kidneys ne senti ne de aka ho se ye be check ya akoma no ne ya check liver a check kidneys na mema ye twe prostate ne ma ye twa awode no na moja mo nhwemu nsu ya malaria ya typhoid aye syphilis asa ye H pylori asa ye blood group ahwe sugar aje adonso akoye nhwemu ne nyina ne jese we se bibi aye free wode ye ne se o ba o card 50 Ghana cedis ya ne so mame no wo say to consultation 50 eye 100 ye hwe ya wo yare ne be kire do se woto na woto aduro kakra se de wo ho de betimi na se wadu ni sa na o ba review so a ni asan so ye hwemu no for free asem we so what be da na ye nask because be si Ghana ha ba biada so obi ka se bra na wo mo wonsa no de ye ta tv e mo se bra ye ntwa akoma no ECG electrocardiogram na ye ntwa scan nye lab de ye se nask e do de e ba akope na mo nyankopon adom adom branches miensa se no so ma me se ye wo ahene makokoben kumase me kira Ashanti region Accra ye wo taifa ufa type aka so besi da bi no bisa se okọ Fairview Accra ho na yesa hospitals usu besi Rainbow supermarket ehwa ende ewo hyere so ma me se me de number bi betudwa o be frɛ na waje special code abisa fo ade we hia mi yie uji code na wanti bi kura family pattern hyere so ma me se ona wanti mi ama wachina no efi Wednesday kosi Friday no se o pese wo ba bitimi afrɛ ne ye de wa hyeda foforo na etimi aboa ama dwumadi na yedi no teaching nti ayeye sa dwumadi ewe no etimi akoso amana yi na mom obi bo bisa se doctor akoma ho adwuma nko ano ya na Davida de pese echenya ne se adokrenti a oto ase twetwon adokrenti a wo ulcer typhoid adokrenti de biara da na ho ye omre na wonu no sa ho no yade ne nkoda no kire se bia na hwehwemu a wose wo ye no uni sikenti ye nkoyeye enti na ye mu akonya se wo ba na wo ka problem nyina ehwemu na be cha de kwenti a wo sa ha no mu na wato adu kakra ama ho ato nhihye ne etiawa lab scan ECG ne boye 15 million free wo de na se wo beje wo card 50 series consultation 50 wo ka bo ma 100 ye hwe wi a wato adu kakra se do ho de metimi fa number no na hyɛ no so sɛ code na yɛ de ma no wanti mi kura fama nipa maako 10
no mo so famra na enye number no ye 0244 12 02 69 0244 12 02 69 after 0243 30 72 76 0243 30 72 76 mama me dem asem nyina ekwa wiye no adekranti a motivate ye say yenye program we ni say mama ehwehwemu papa nkoso a ayaresa emma nti wiase be bia before say doctor bi be hwe no gise ehwehemu papa bia ye be akoso unfortunately Ghana ha de ye ni sikente to bi kra ye fi wani ase ya sise no bebre di amon ye kan wo yare wie wo kan yare weni am woduro wo be no woduro sa ho nto akwanya na ba se sika wonya nko ye hwehemu no brabe ni free nyankopon ya adoma wa china pa na program na ekoso bi nti wanti mi ama wo be so ba Wednesday Thursday Friday akwanya da wo free nyemfa nhye da foforo na mum free Friday ekode na se program ni nyina ye de aba na wie na mum hye no se woji code na family pa maako 10 na mo nso family bi se hwe mu papa koso de a ebetimi ahunuro e de ama na wo yare na wo tuaka na waboka na ohonto wo no nyame adoma ahonto ebeba nti fa number no ebe a de ka sa nyina ekwa wie na mo hye no se ye wa hene makoko bi okumase akra eye taifa and Aspentes. Number is 0244 12 02 69 0244 12 02 69. Okay, me number of fry bit me din komo was soon 0243 30 72 76 0243 30 72 76. Mama, yami sha woni atifo nyina me da pa wa kwanya wa ya omo che nyina o se so ya chia omo ya wo ba je omo din ba be hala omo o ne di ne di okay ebusia ye ko nask ekodi enkomo se the doctor aka e dia chero no ba bia ya dri ye betwa ye ho na ye ko ba pepa ye beje wadwen che ye be bia ho ma no otum na fe ya to adwumadi ne so afri ho ye twa ye ho ba sese a Nhyira 104.5 the morning. What to say? So who Benedicta? Me da bi mi ti mo din. Who Benedicta? Me pesa me de ne ma ona no ko cha wate. And this council yento we. Tap Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rental, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure with Bomba Stores? Explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rental, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure with Bomba Stores? Explore the world and... So, America, Canada. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, anyway, I'm checking my sound from. Kaish, soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Offer, Pacha, my friend. You know what you say? Masuya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in a discount. Oh, you're the buy and so I'm a coya. I won't send me brave. I feel quite a mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download do tap send. So download the tap sender or send this camera wipe. I better to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send.
Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download the app na 2 phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Ye chow £5 and €5, and we are more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it dear. No fee. Hey, they say okay yo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish. Say to us be some kuma. Nhyira for adwuma phone. Nhyira na ebeje aseda na ebeje. Die na wo ka. Obu ho anu akoda adwene ho so omi ana mba se enye die na kwa mamu nka akora no meje no. Die na opese oka. Baby awugina na wugina. Pacha. Yankenkan. Pacha. Ana yenyai. Monkenkan. Ujidi. Pacha. Okay, mame. Baby awugina na wugina akoda e we Bismarck ba. Dai. Huh? Dai. Hey. Arusiafo bibi yesi ewa ha die enie yante ya no yenyanfa ma obi a Bismarck say yankan mama de okan repeated na me hade o say yankan kan da bi o ka bibi fufro bibi say o say akoda no ye Bismarck ba wo say da bi wono mama catcher and so on the Okan Canada. Dabi. Anya ne ba. Ade one Obana papa. Dabi. Aja. Father ma obani. Pacha me bani. Obani abaye. Yo. Mo akwa ba why. Oba de Okan what say there? Pacha. Okay. Ya de ya ne de ye be kan pacha we de atwogu so ne yesterday. Confidential. Huh? Confidential. Yo, check. Sister, they are trying to do Auntie, when you Mama, I didn't actually want to come on. Or say confidential. No, Jia. I told me to be any. Almost confidential, Mammy. Also say idea. Confidential. Confederation and concept. That I also said confidential. Papa ni scholar. Okay, confidential. I say you say you won't go there. You temper. You nti. Doc, me mo kwaba. Na pom to say. E me do na so. Ye ho ye pa. Abusua tutu mirika obra. Na on your marks, ready go ye ko. Doctor, my kwan a afi de aka de mejama. Yo, mama me da say. Abato answer na me share na akinkan na se no. Yenya questions be free or brush for ni eti4. Be so mu se de CD ejuma fakakra nti. Me sure sen kan be man be sima ba kona ma chenchen sim. Yo, na my reading. Nanka ya kan we ya o de kaza. Yo, mama me da say. Blueprint. But obit me ati. Blueprint DNA. Sample a de ejuma e friend no map swab. A sample bi a fa no we enum. Nti yewo ade bi a friend cotton stick ana swab stick ana the first sample. Ti fa na e de papa ne de na share envelope kitom na de abofra ne so de share envelope kitom. We nyina wo o ma ye form sample nanim say the be am be witness process. Na yaba mo comments ahodo ya mo de maye no esom ye bo pa mekenka kakra bi na makwa bedwafo enchese ya YouTube no yaji Emmanuel se o maya ha ye gede so Selina Lewis o se yes good afternoon Sally yaje so edodo achi Benasco o se Ohemaa onwa ye fe meda se ene yinti kwa no Benedict ntimi anye makeup me sister bi na bedroom me fi se me ne ma ekura na ye de ba no wajane mano ewo kem enso obende ni nyina aka ho na eso onipa no passe mo so Ohemaa machi good to see you again, good to see you guys again. Yeda masesemo ni yen etina pa ya wado o se ni yeda pa so oye dangerous ura me masemo na ekuno if you little if you say happy new month ye jo super Juliana Abe also Ohemaa Mr. Mentiatia no aha sa adwuma de sa ne no hotia ne kakra no akokoro ne kakra kokoro no nko abembebre a obetia fa free bi so ababi obekwa kotono enye nti akokoro ne kakra wuma ne hiti ne kakra sa na etie memra Facebook na menkenka kakra bi
emfa emma Rowena Bow so hima akwa wa adwen emfa ne nko fie ho biem wagin che no okay yepa rehab mom na beboa no no kre osai junior osi papa yi osai junior commenti osi okay so obi kwa kase obi invite no akwa brocha se ne ehu pa o okay menu arena sabia osi we wo de ne ba wo kunu ebusu afie se wo ne o metena de ne is another problem ekura Linda Sway no say Ohemaa so ne so mane nko baby oposo okobia mane enko ono so na dwinche no edo so bebre na emrepam no making kind aka no nyina na fe me de asoso abedwafo atena say enti mame enko big mama ho na mewi amba enem de man be di papa yi me de ne berito acho akoso mame de nyanko panse say ene first aside the room yeah my sister be what this side of Germany. Okay. Then the sister Amma. Okay. I say, she program me papa. Wow. Nah, in fact, o feel a brutal. Yes, you feeling no ba. I don't know. Ohemaa, mame, no kremi. Akole ya semi. Yen bebre. Nkrabo na na sam na emienu Benedicta na de wafo bi sika. Benedicta de na making. Okay. Akola no na ne wo fa ne ka asem bi se wo hwe mahu se enye sunsun asa but bibi o enye kwasa da ewo mu se wo ya akora bone yeah but no ma bia enye me wonwo pa so wo te ha na ye ka asem ko no otimi se papa we o te ho no me nko no woda enu ti da me so ko ametwe me ho afre mu no bibi wo akora no ohia deliverance kese pa if you say papa na ka so e sofo my malam kwa malam bit malam okay sofo bi chen bi na so papa so e sofo enfa hu ebi kura na efidi unum say sofo bi wo a otimi hu na de bi but na bemba bi kura timi hu na de chen sofo no okay enye nwanwa intimi di akwala na sam ne de no kura ni ohia deliverance okay se bebo mpaya man kese pa bi se abaya wotimi ko kache bema ko sese ene me nna no bibi wo ne honya ne des ada ko ada me ba wo mai so abrante so se de wo kan ma papa ye ya ewiase se wo ho no obi ba wo nchen se man ba bi na adama no sawo adama no who is cab one uncle? So wo jeno no. So wo jene pa ba wo fie. Ohemaa, ade wo wiase no. Ehu. Se de ehu. Enti so oba. Na se. O se me pe ba bi atra jemi a. Wo do wo ska mana physical so mfa ko handa. Okay. Why you from me? Why you from me? Se wo fie opa. Baby. Me ba. Lady kakaka na yonko. Benedicta sem no mama bra ezo so kakra akoda no said mo ka se enye spiritual nyoma no efa bi no me ne monya adwen because dey me hu ne se mofra ya achede anyame de edom awofo na efa bi no ase maame ni film no yenim eja na abofra na di minim de but minim so we are aware of it ase time maame ni film na akora na di be say no so aketekete cause ye hwemu a entete ye no se de ye kana ankoyie ena efa bi no so we ase ye we spirituality no ewo ho ebi mo mo nji nyoma bi endi but ewo ho nyankopon de mofra dum parents say asase we so ye bebo mo ho ban every nyoma bebre hu ye be do wo mo ye be care for them na ya tete wo mo ye enti sa parental guidance ne sa bambo na awofo wo ye ma wo no metimi aka say ababa we wanya mu bi ana wonya bi kura na esua eno nti eba sa na ye gya no ejeje mu onenam from one point to another ye de ukofie oni de ukofie mti efa bi no epan abeda akoda no eno nti ahunhun so wo wiase ewiase bibia ni wa ewoko we are in the spiritual world ye nyina ye hunhun nyoma ewo ho a
was here junior maybe and it's a abofana protection from the mother, the love, the care. Bibia was about time san your man kitten in and I would jaw basse sabio the abofana kind said well when papa been to or corner papa's what me actually so one call now corner fe see well soon as he saw her went to me now so her you know I knew maybe a coso and see a crown a choir bedano and see a woman so or carbon tea I said papa opie about much now opie no be sabio choir and then more dano spirituality no woman yama yeah junior maybe sad exchange of insure our banner bema and you know bebre and a woman be was so more at this point or tea I do no seven anoding and until big mama castle here deliverance I fed no menene ya dwen sabo frani here say ya didn't not be a sabi onim de obo ontimi enya oho ade no but ontimi nya ho adwuma asofo him bebre tisa obehu aka but ontimi emboa okay and until ya behwe na ya boa no sa kwan so okay boss Nana Hema, fear me go menko. I disagree with what they are saying. We disagree. I disagree. Not the degree power no ntibinko. Asam me say. Tie, Nana Hema. Abobi awura. Na so be profinity. Bandita. Wonyenyenyenyenyen. Ene. Na Ghana penifo asese ne, dey see we Israel. Yeah. So mbo etumi je mutisi from no emsu. I am Ghana before. Me kan de no so say see free. Tetena ba ni na besi e free baby assistance say ya mon kola ba no. Susan so ni. Okay. We are no aba. Hey, me say me mama. I want to Ghana be ho me pese meka. So what ma say? No huru wo. Ya bona ba. Me Mena mtumi de me mama se be wia no to di ni sika eto ho e ni ti so ni paternity e to me sam na woda yawa personal I can spirit personal is I never the brain ni pamua and spiritual e dey na deliver okay so mo ka say God need here deliverance because deliverance here was spiritual deliverance and it was physical deliverance. Okay. You have two different type of deliverance. So what? Who are you talking to? Deliverance is good here now. Okay. I not. Now, try some can send me today. Program 23, 13. Yeah. What's it? Kinitina kolano na oja baba kolano wo yeah what in the cra okay say you about school when a jimisha say on kolano tetino obi ka say no cra by a ka plural from not singular na me say me yes yeah ko me ma me ba o me ma me mo ko ayie we area ho that time me say so this sister asem na me kan yo ya we school me t-shirt sheme na me kofa ne pencil na no ne mama me kwa sorry me oto na mama ye makeup or the pencil ne bi de to na ne eche to na no na mama say wo wan hia me ye na utiri na ye ka me woku me ko to pencil ye de banchi aba na bro me paye pencil no so tete de na black ne bia mama me hwie boko sam bato na ma wo me hu yina na de ma kede mama me hwa atenate ne mo hoi dia susum da yo dia tete susum na ha no na dwene mo da ho tabi why clear brilliant and social goals na dwene bi adwuma aya so na banya esela pono dia no to ya no esela pono ya mo na da hwa ye wo so ni oni pono ya ba na yi anya krokro junior stop it junior I'll beat you on Jimmy body pound come on body I just want bro nyansa what am I say you bro nyansa yeah me call me ka fi abontena me ba bia o abonti bia de me ka ko wura de me yo tie antina tira ni ya kana say say wa bi ko akola ho na woman no slow okay so ba nsuo wa na nsuo no bi akola we omuni wa farwe no omuni papa no mu poni mu bi one na beti me ko so farwe me poni I am telling you you are the caliber and then I the no wo si eni nani a wo ya bro
akwala ni yabo on like spiritual so bia ni mu ya man ka se mi kiro abro ni atene ni pani na ni matino na akwala o se ya beginning no tia no na akwala no ma ni wo se perify dey e wo fie abro ni fi school ni ana man na ye akwala wa to ne ka na tade achi ss ni erekatona abortion killer na wo meji ana bohoi fianga school tade to na data one time what atade sese e no ko school dem a obi ara ni akora keto community teacher ni to blue and yes ya ni ebe so 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 abana ye ibabo sabani atenatene e dey that time I go abai kra na nkoda you know lashes was Segway boys want to be that Segway your butt parade na your school no private school no dey nya bo no bro but that is no problem ana bro that time I go be no na you be so kwa na ba wona wo ba ana wo pa na person o ye de o kwa no me no post school market teacher for nyina say me ba de ye de ye say no market school headmaster ni school and say obi bo mba enka ho asem because akola no ye timi bia de na akola no teacher ni on show headmaster on show one dian ha say say we here tv kase so adum tv ni nchire kola timi bia no so dia secretary say papa yo to we de me nko o so fi from the beginning from the beginning yet one hands ana nyama dey say man school for ayi o class ene opoku wale ni we ni tumi ko sia say e ba to de ya class ni ati ya nyamu be dia so no metu we talk kwa me kwa bi we talk because the go from 3 okay mama ko school we teacher ja kwa we do ya se mama I didn't know I'm school so blackboard no put Bonsanko Ojiji won and that's the deliverance. That's the typical deliverance. Okay. Deliverance and Marco Lavin Nansan. That's actually Meba. Nyabote Mamme. 03208358188283. Also, oh, can I say, dear na a yawadinche. Make our man to hello. Oh, me, my hand. Yeah, Joe, Wafa. Oh, me, my son was Santaman Kufia, say no tankuj. Oh me, mami mo no abedwa fo abaso dwumadi amudie no eso ye ni papa. Me body tell Nigeria champ of golf ni paton so din say den. Oh me, ye wo fa no se obetren fie ama ya tuma no anaso obetren fie ama boni a wo ye ne ye beka no. Enu ti na wo ye se abusuafo apunu no. Na wo asakola eji kwa wadum ye hen. Na wo wutro atete a. Why na wo abusuafo kwantimi antia ho. Nipa hu ne betimi atia wo. Enti akola no sede ne wo fa no dina wo kan eye wo mo fa ne kofie na wo din kwa asem de o ma ba ko no ho papa me da so wo me okay yes so yeah that's it right hello mama me mo yo me do for wedding baby of efi wa de hie onabo wine asanti de kwai asansu se ya se assembly mine de kwai le to je no way no mama Esther omutio papa me ka se ko omutio de no way no asme da so abe ya wo mama Sedi mi nua beka ko ye no akora utu anase wuchiri tentene a emwa akora de wo ya akora atinse shire from there obi eni what na semba obekọ ne sapan wada ni Yesu Kristo a wo na azati yakopọ wonhia mo na muni obi oni bi asema omo na asanso fi ya fo ti o papa ya twumi ne yele ma me akura de asanso so mutu na pj headmaster SC secondary school oni brother James Medase. Okay, you say that say hello. No mama Nhyira FM. Me je so me da for wetin baby afre fi. Ayo ya kwa me maestro mi kaso fi ni we bi ase. Yo papa yeti o. De tani say enne enkwala no social media no eduoma ni ngodo. Ena no na one akwane kasa no trim say onya na pede ni bi ni ede ya o say mobile phone. Entu hwe ma osoro ntem ebata atwade obeyini bia no nani enje endino okase obet na obi nsen onko ni papa ni nsen no ha adwene na bible so kase yen trabo fan ko ofaso mu nyina wo mfiri hu asase na awofo yem yani ko mo fan hu ye fa me da se yen so ye da se hello me do from bajo wudi baby of efi
Mpato ya frame berima okan konto. Anafe akweyima. Nikase free obwate boss man. Oh papa yetio. Ama me asɛm no akekesi ande no sɛ meyɛ din na medwene ho a nea mehu ni sɛ maame no te aseɛ no biribi sii na deɛ siiɛ no ɛda adi tefei sɛ deɛ nti na akwadaa no bɛhu sɛ me papa ɛnyɛ me papa no na mmom me papa ne sɔfo no nti ɛhɔ no ɛna wɔsi ehwehwɛ mu yie san sɛ bible sɛ adeɛ bi yɛ so akata biara no ɛbɛda adi anaasɛ deɛ onipa guo no ɛno ara ne obetwa ɛno nti no ɛhɔ na wɔsi ehwehwɛ mu ansa na honhomsɛm bi wɔ mu a ɛbɛda adi ane atumi asɔre nya yabɔ mpa yama afiri hɔ nti saa papafoɔ mmienu no sɛ nokorɛ no amma a nyankopɔn ne munyam ntumi na adi medamase mano asi yegusu a yene ye lawyer se kasa se obi betimi ade ne se siribo se akoda na se me pese bi huru me papa moye mienu mo meye DNA na mitiri munya me fa ba ko se meye ba ko se me nya da emre bi wo hosa obetini aka fa ne wadi ayenya wiye yegusu e wo ho nti e de hu nsankan nyina beba hello good afternoon tino me da fo wudi ba dia fa efio sister kwadu that's right oh ba kwadu yanko we na me fra mo pa emi aba me hu sa akwara bone sa e wo ho ena ntiku ya no so ana mo kan so no kre we nyu nya koma ye nyina wo ni nya na esua de e wo ho ese na ba kana ba no ye nche ye mo ye aso de mo kwa ye de nkora na kwa asore no enkwa yi so di na akonya so ni ye se na ne so be se so be cha kwala na wa ka te tena se no de bi esi yen se de mo kana ka sale nya pa nfiti ase no ko be ka se nkwala na ye ji na mo di tu wan yi se de be o munya o mu ti sa de no na me sra yeah that's it okay hello good afternoon good afternoon me da for pacho odin baby afefi ndo me sa se ka se ko yo papa mpacho yetio okay father bi a na ka dika ya me pa ne de mu ni aba ma na e ka ba ka sa na ma me ba na ya o se ma ma ku tia mi e de hono se sa ba ya de o ni e be dru ba bi na de wa du ne mpanyi fi so bi hia no a e wasi nya agado be pa ko defend it se da we dikan and watching no ho afi do to su mi no so se akoyi bi o ho ntin ka ho ne de e wasan ka mu tire na da ma mi no ne ye die na ni hu die akwara na ya ne e ba no e ho no hu ya pa yeah that's it ye tu ho na more than hello Mama me Ohemaa Benewaa papa bi original happy right mama yeah itu nkana mi wu asumbi nkana nka mama bigi evangelist draft ani mama gold zi bi pramwai mama nsia me boss party ya hotel obi atu mo chema o me wedi anya ma eno ana me krompa pechi kwa da pino e wa danse akwansiram eno ana kwa ne chikra adofo be si bi dia Nigeria ni nyamu ina no erade insure papa ko do mo hwe bia no erade insure manem o we he da bi anya do edu tembia abofrei ni boni awaye se o mama na akotwe ba wo na me sika wa de se obi ntia de erade anya die ba ma Nigeria me kan de jam next time de erade boni wi asia e mani bi aja pade no onye nse prepaid se bi anka me Nigeria me de esa menye bi to bi shima akade de so fem of a quarter de esa e champo profit de esa pato de esa sa because they are akotwe ba na mama mi yenu ba na uni ho abofrei na tin tin kwa so na abofrei no so ma ena kwa na ba wo me mo fra bonia magwei ma se dogi ya bi ama mpanifo mo beji amo befe no abofra obeti akuntu ho 3 hours no mi isi emo omo kwandi dige ho no eti ma unyane so ne da ben ya o jo pe bisa ngi dia abofra ki kana men tren papa ho o mi ni fa ho die ni agadi na efeji no ma wo ho du aso yes se papa ne yes no on si bi ma papa ne tren je abofra o jana de ko wa ko twa ba no wa kan ne abeda papa no so na bi latest so ma Munya mwana munya maya wate eda sipi say a pan so hello Papa Chodi baby afefi yo
Papa, you too. Papa, I can't say, or my comment, you never go comment in detail on Kuluchi. Nasa na mukano. And now for the Usurema. We don't know about any bad 2 last hours in the machine. Maybe some side of the window. We don't know about the song with the sound for. As you know, what done, I'm mentioning ye. Not a bad couple come and you. No, how could I be? No, I need to. Who are back as I will be our pump. No, yes, I say it's curiosity. And the Aqualande, I will find more money. I say, Mumbo, I'll be in a commercial or Macaca Papa. And just can't better to know. If I catch my she had the Macola with me. That's my available for. Bye bye. Yes, yeah, that's it. Hello. Hello. That's a good afternoon. Afternoon, for wooding, baby, afraid. Oh, I'm a cassette in Sikan. Yo, Papa, here too. Obadiah, I don't know. And you know what I proper don't say the software they can. And I call 1 year so we can't back over the training. Capra weird day. You didn't know the upper will be. It is a bit of a funny to the what to the one tell the minutes with you now. That's what the cast of the dance. Mate, okay. Hello. Hello. Madam from Pachodi, baby, I'll catch a free. Yeah, I'm in the corner of the Yo, Papa, you too. I see you, Madam. You may can say, Akurano, a dear any person the air can, or whom some said the air can be fired because a near idea and I couldn't take my hand in. And now, when you have what person, as you say, I say, Ukin cannot them. It's a stress. Seven Panama, but won't be a what way is not to be Panama. And the mamma knows again with the Cabaka and Mr. How's there 1 year now? What if you have to some for process of the system? I am with the young man. At the end, I don't know what here now or by say. 1 year bay in man, you go back to the American moment. And yes, a boy into Bulu. How many vicaries and I do what dear copy beyond family and no more. Obi ko bo be siam akwa ko didi ade estre the momo dan won fam damasi so yeah that's a pa me family last caller na afi makomanim hello me na from Pacho Odin baby afefi from yo papa you too the Pacho after you hear ka chire fa o the guy in the school papa be sa so I am yes happy now. I am yes happy. Because to me, for my pocket, because to me, I call you be a man. Okay, I say. And he had the track and I'm the track class out of the city. He said, Miss Lily, and you have a cat. I tell they might young kind of money, almost like a cracker. Eh? Oh, you know, Papa, and then your man, Papa, my own go, and I'm crying a shadow almost breath. Okay, I say. And to all your crying at being Adama, so Boa. One also at Ompre. Then you remember boy, and I never opposite Kumo, opposite a Israel. A dog on the whole of here, over the venom da, Mata, a barrel. You know by the farm to me, a couple of times in court. Let's look, Marshall. And I crack, me might not have money, I am in the cracker. Okay, I say, I got plan on last morning. It was all war, 1 year. Okay, I said, 1 year because, okay, me the fire. What's a you can say from the phone? Yeah, I want to say. It's a bit of life, man. I don't know why. On a local man, no fun. It does it. Yes, so yeah, that's it. Mean to me, fire of rephobia, BM September bonds, muy babe, muy mommy, muy guy. What I say, and ne first. Who do I would me wish you happy birthday. Nemum, at the phobia no more Edim in Saka Wahana, me de two dresses. See, birthday we say, if we me ankasa me dofu be honana yaw or Scotland, UK, was a birthday na enko ma Eva Asamoah or Mamponte. Government hospital Omano happy birthday Eva Asamoah. You wish show happy blessed birthday infoni no etoso ananto so okay me dem come enim de nti ye ko so na birthday we eko ama Mama Vivian
or your virtuous lady Amsterdam group nimu ekuo nimu frequent Ellen mama efi ho wish you happy birthday Nana Sapon enso ene your birthday Nyankopon wo shiraw na wonye okese pa Eva Asamoah mehu Eva picture no mpacho bebre we Nana Sapon die no yo Eva Asamoah woman Pontin government hospital ene a hospital for nurse for mo ho nyina biem ku ha eti efri Nana yaw o Scotland o say yen wish you happy birthday Nyankopon won shiraw pa na wonye okese right yakọ ene your 5 futu your September enkoma hodo a yedi abata hu wom ma wonum fa wonum kunu no wachi nso hu wom ebi na akwati aka ma akodan ni hu akwaka adwa mu saa enso na papa ye wo your papa shine your eyes akwada say na media me gye no na maye ni ye watam 17,000 na say wo bolo te ma me ne bomodin kukuro ye de nansa pebe yi wapie ba bia wo emfa woni baby office wa kwasha wo de obo ntrene no within a 20 kilo of na ye be so mu kua na bia na ye so mu a na wankope enti ye hu pie ma me se de wadi no kakra na aka fabra na ye nka ne boko enti se wote ye nka pie bra sansam miensen abatan a wonum hwe wo mu mama ha wo be jimi pa ni sade a wo ye ye eso hwe ni din woni hwe a wo ka kire no de to so mienu emma wonum fa wonum kunu no mu achi woni bema ya ye ho de na ate ho waja no wunya no nanso watwa taskwa si atwa U10 na ate aka mu akoda yi hu ne papa ni etoso miensa ekwane efa so a ye papa ye ema afoforo evangelist 1 minute nana hima Nyankopon shirawo manka bi kura nka meyale chasemwe okay nana hima do temi ntie ne ye usifi na wunia 1 minute mu ai wunia ope ba bi atena edan ofi o enfama no sa uma wunia wadanfo obi wa soleba so ye osofo edan ofi o enfama no so ka uma me so ka ho o ma me de ese o ma no o mo e pesa ba bi nyina chama ni skan ko ha dan okay number 2 sebe Yesu Kristo nankasa kwa wosamu Yesu sunyai sai ase kife Kristo somo no ana ni Kristo ni nti omra no obepriawo okay me se obana mi didi a ene wade se mefrew obi se misika na me nibi efie anya kwachifo ndo ye woni padu a wa bra pamo no ma nko okay ma pamo ba ko aso dan kra pamo no Mami 1 minute na me nko na me time na Ohemaa de ba ko ne se so we ya bad time na woni wo ma wo wa men ye subambone okay enkyere won ma kyere bone okay akwalai o sem so otoso miensa ase bi o so o so ni nyina na papa bi ba wo bro mo fon ne pan so adwaman ni firi ho enti na me won se akontane kase ne wofane kase wo ware ba ma ne ye na yefro enti akola no ohun se na ne ma me wo mpna okay no ye bi o so asaka to so se wadidi wo hu se ne ma me suba ne bi ewanimu ya kire bia suba bia ma me ne yi nadi e ma ne ba ne hu ye enti ofane se eye normal okay about time we won hu ye ye hwese de ti ne matie adi bibia wo ye bia wo behwe okay enti sabo ya awarefo na de bia ntokwa na de ne say normal say me ware am ne me yire beko okay lady mama 1 minute me pon ya me so me ka che about time be ma ne oba say e wo mu say ye pesika na sika pe no ho ho ne de hwe omomofra no enti bra ye nya de pesika no ye nya sa bre no infante se ye ma because ye hwe ya ye be pe sika no ye be wie ne efie nyina e ja to enu ti bra ye di pe sika no ye nya nwe so ma ye ma abata bi o ha onya bre kra no ne ba atena te edi nkomo ne ma suro o mu ntimi ne o mu communicate ne nyina aka ho nti tabia o mu pe saa de no wabonte onya wabonte a asa mother asa father mfa ma na obekọ abonte no akwa akọhwehwe nti ye sere awofo no mo
enya mrema ye ma no yo right ene afutu e de ma wo eno no eye wo bra akwantuo ye di nsam no wapu aresane ya chekere pode nanso yesua de kakra ye de eja wo eno no ye da mase pi Facebook YouTube adobafo edwomfo ma mutie ye woti ufie na wutie mi a misire nhyira ne adom se nye pi wo abraboso na asempa enhwehwe wate bibia ededem September ebe family ede Ohemaa Benewaa yempon ye afeni ebedi dwa no eno ti ye ni Facebook ni YouTube arefo ede nkra yakram nanso ahade ye beton ade agosia sisagum so na menye na mempon yeah, to us what Kijagudia, and you know, make up for 3p garlic mixture, do papa, part of more way we hear do be a son say, a boost system, no, say high blood pressure, menstrual problems, and high sugar level, numbness,